7DSGH TV for God Yahweh and country. Apostle Okyena Obamwa Nyamiasem Nia wonti asem Obamwa tiasie Obechechi mama we hunu preno Babu kasa obianya suntie Yama babu kasa na babu mwaseme Ayemi pasemo Yama babu kasa na babu mwaseme Ayemi pasemo babu kasa. Hallelujah, hallelujah. Amen. Atofo yagye kwa na azira ni mizi yadinim. Eno ba de ayadom amana atoya somwemu a musomfo apostle ko agyeman. Ende twedi ampo yawe. Enna semi na meso emewiase. Wi anwaso yenti nsempa. Anse yedi nsempa beba no. Yemo ba de nsamnane. Yemfa nsempa ne mra. Obrenkan semadu katawire bo nyankrompo twedi ampo ne yi. Opam kotokro bo agese agebre. Oti brekese shahe nche nyankrompo twedua ampa. Dumai kase dutan kase dutan wa. Wase we du krokro du hinika taban. Ye nyankrompo twedua ampa ne yi. Menkwa mi nyankrompo. Asidewura na ase ansa moso ansa me da wase. One twentwen kotwen krotwen ba atwetwebu a woda akoyam o. Okofro bo okofu techi. Wafo akwaku bedi akoyi. Okofu chemtechia. Wachako chemchako bremo. Israel no merema mukufu yi. Yehowa bre ye chem na ye nkwaja ko framrai. Na yako chemtechia ye da wa bremo e piafo. Amensisi tata jijifo a wodi anamo sisi ye jiji ye ntata. Onante fo nante amre na motentia. Wojiji Israel no merema tata emfie aduanan. Twa kwansintenten fre. Sadako kwampu. Kwampresu numasu. Oje soku twere sopuma pontumfo a. Woje pokokwa hodi timutin ma Israel adisi dominante asase pese so twa ya. Ensiompo anka wona ase. Kontonkro wi awoda mansan ko muyi. Okotokro kwafa wo kwatenwere. Okwafa wo kwatete de adi mumpom ama. Onyankrompo twedi ampo beni. Ono ani minyankrompo twedi ampo Yehowa. Oba de bo soro bo asase bo asu. Bo bo mframa bo sumbo han. Bo wiase ade nyina. Onyame ba ko pe. Abodra bombrane a. Ne de fata no. Oti brekesa na himbotre nwodo. Ye frɛ wo tumfo kankyerɛkyerɛ. Katachie okakraka kokroko kentinka kantamanto kukrantumi kampese ko wono ani Jehovah Jireh. Jehovah Shammah, Jehovah Rapha, Jehovah El Shaddai, Jehovah Nissi, Jehovah Adonai, Jehovah Rofeka, Jehovah El Elohim, Jehovah Elohika, Jehovah Jah. Yenyan krompo twedi ampo bade. Wo bade nyame kese Jehovah Shalom. Peace. Ya sumdwe. Hallelujah. Amen. Yeda twedi ampo ya wase. Amen. Wado eni mo bro hu a onam ne doba na azira ni mizi aso ama ne atoya asomwie mu. Amen. Adofo mo yagye nkwa mizi adinim. Ena mo so mfa apostle akwadwuma twedi ampo ya wenam ne doba mizi aso de asempa na me so emewiase. Eso wi enwa so ne tie nsempa na eba no. Da bia me kamasi asem na yesekan. Okre. Etwa. Etibisiro etwa wa ma abu mfu. Da bi. Timu a asem no minimum wo mimmo mitirim se wunti na mbeka nyankopa asem no. Na asem bi fa ho afo sa mede wo no esraw dama mennew onyankopon kronkron na enam me so kasa kirew. Oh yes. Nyankasa me kasa ne kwa asem ne twa me seseka ne twa wa e ma bu mfu kokom ye ukro ye hu aduro ene topic a twedi ampa ya we na me so de ba ne se o kire anya wodia ti fa ho to oba de so. Wow. Aye. Achanya odia. Robert. Achanya odia. Apostle. Achanya odia. Pastor.
Oche nya wo dia. Debbie. MP. Oche nya wo dia. Debbie. Minister. Oche nya wo dia. Debbie. Assembly man. Misu wachina enya wo dia. Debbie. Blogger. Oche nya wo dia what? Metro man. Misu wachina enya wo dia. Debbie. Ti fa woto Awurade so. Fa woto otwadi ampo ya we so. Oh yes. Ena na wo tiati obi o. Obi timi di wachina na enya ne dia no. Etreti obi. Hey. Wo de twen na obehu. Wachina obehu. Hey. Misu wachina enya wo dia. I'm telling you. Yes. Eti wo asem tu obi a. Mesraw. Woni tu asem no. Na to niema yie. Nukudem. Mfo bi hawa wapomu. Debbie. Emfa nya asem Kra. entoa no nwe se duawa. Debbie. Na ochina Enya wo dia. Ena na ya wo dia. Ochina enya wo dia. Yes. So wo tie mi na mo adwenya sharp. Yes. No anim na Solomon transi bunkonta. Hweti ayo hwe mesram na min quotation the book of Proverbs chapter 8 verses number 4. Bible nkasa. Verse number 4. Bible nkasa. Mo ma na metiam fra mo. Ganam na ntene maba mo na wo ntwagya mpo ya wasa min nkasa nkyerɛ mo. Me ne agime de pama. Why so nyakopɔ de me na gyegye me nipa ma. Mo tete kwa mo ne. Wana adi bɔnya da ne bɔne mu tete kwa mo nti apostle kwa agyeman. Mo nkwase fo mo nya huma ko. Wana adi bɔnya da ne bɔne mu nkwase no twagya mpo ya wasa twa dwebra. Mo tie me. Mo nti okwa agyeman. Me beka asema mu da ho. Me beka samu mu da ho. Manema bie jama sam no. me dem nsema tene ba. Me nsema tene bra wiase. The kwa ne free me no. Kwa no twagya mpo ya wasa me ma wo da wuro. Manema chiwade. Ani abone for sam. Manema nsem nyina. Manema nsema me ka nyina. Enam tene ni kwa. Afia chinchim. Dia chinchim. Na chia. Ebini me no za bi no kwa gba no. Emu da ha. Me nsema twagya mpo ya wadi asoma me se me nka no wiase no. Emu da ha. Ema hunu fo. Ema wona pedan ehunu mu. Eti mu tia me. Ti Ghana na ntene maba papa ne maame mu ntia me. Na ma hunu nyansa. Na ba hunu nyansa. Ubahunu nyansa. Yes. Na ni wadomre. Amen. Na ni nkwaje da. Amen. Me see, ochina nya wo dia. Debbie. Ti fa woto obo ade so. Yes. Chanya wo dia. Wo de fatriate. Fa Jimmy. Tuta baba se debia da ba ye da so bodi sen ne. Ye nchie ni tutu ya hofo. Yes. Na bone na da imprimo bia Hebrews chapter 13. Bible nkasa. Hebrews chapter 3. Bible nkasa. The part of verse 13. Ye to about yes. What's the yo? What's enti mo ye tutu ya hofo. Onyo pose enam se watchna nyame no mienu de enti ye tutu ya hofo. Debbie da. Wotie ye. Na Debbie toa. Ye dati bodi sen ne. Debbie e bodi sen ne. Na bone na de empum Ye bia ko. boni na de imprimo bi bom bia den. Akoma. Eti na ye fa ne ne. Ade chi watchna. Ndi ma sa. Be se den. Enne. Ade chi biom. Ndi ma sa. Be se den. Watchna. Enne. Ade sa. Na ade nchi ya. Enne fa no watchna. Okay. Na ma ade chi pe ni di asasa. E be sa fa se den. Enne. Eti dana hu ya no. Ano nyako fa no watchna. Yes. Ano nyako pose mi ntufu se enne watchna wotie mi na. Enne na ya wodi a. Watchna. Enya wodi a. Ano se debira da be bodi se. Ye temu tutu mo hofo. Ye ntutu ya hofo. Debira da. Ye bodi se enne. Ye bodi se den. Enne. Na bone na de. Wotie ye na ochra ade chew. Na wonya na. Be mfa ni agro. Debbie. Tutu hofo. Yes. Ye be na unsa beka the next day. Yeah. Bobra ye. Yes. Ye be na unsa beka the next day. Right. Body ya wanfa ni sankan. Amen. Omi akuma nu. Amen. Eno obi timi kontokwa. Ntokwa bi anfa so obi ani so. Hwe obi akwatre obi fie. Efi awati wo no. Efie no wati mu no. Ana odi nkwasi asam. Obi fie. Na kwaro odi nkwasi asam no. Ye fa ni moro. Hey. Moro di asembeba. Why na? Efie rani no ko besra no. Eto mo ko no. No chale. Tomorrow. Hey, moro ajin to kwada fa. Yebashia. Moro pia fini dem pia pe. No tamaba. Kai. Akwa fiko. Oh. Me na so ntumi no. Mena o see On tomorrow. eti mimi nti na u fie abba mi fie ru anchan se tomorrow On tomorrow. si be tumi tomorrow dia Me me proud. be di kan wasama Hey, moro di asemo aba. tomorrow
What peer feed them peer pe otamaba. Onim say be tunu. Emunsam doso. My brother, hey. And then what the men no kwaje. Amen. Me say na any what dombre and then no kwaje. Amen. Watch na enya wo dia. Dabi. Hey. What the man say kan? Amen. And that's what you me now. Yes. Me so be can say be. Okay. When you them to read the book of Ecclesiastes 1 verses number 11 to 15. Bible nkasa. Osenkafo 1 verse number 11. Bible into about the assembly. What's it? What's enkai bia eni ho. Emma kanifo no. Hey. Enkai bia eni ho ma kanifo no. Na echirima a obeba no so no. Wari nya enkai biara. Solomon nkasa no. What's in Kaya Bien you are Amanifono? Am I for Canifono? Canifono? Na echirima obeba no so. Nchida basono. Wari nya enkai biara. Obi biara ade chimu baako. No free yasi. Ade chimu baako. No anya problem. Oh yes. Ade chimu baako. No anya bibi. Eti ade pa bi pie wachina ade body su pie wachina. Hey. I don't see free canifo so be see ene no. Enkai biara ni wo ma kanifo no. Enkai bi ni wo ma kanifo so omo no. Omo de omo de chie bi yesoronko. And she must have a sorry and Kaya Biara Adentra. And to be Pacific to be Maunia won't yes, yes, watch na at Dahono, and you'll be at the end to an upon Pesauto Hotono. Okay, that the 4 wouldn't watch them as 70 don't know now, 90 quam passono, who watch them in Shira. Okay, my brother, young boy, shall we? Yes, and 14 year grow. No, dear. Body yes. To get the book, and see you kind of okay. And see when you saw quotation from what kind was it me or Singapore? It was not Solomon say. Me the Israel so in Jerusalem. The Israel so in Jerusalem. Na me the Makuma. No, the Nakuma. Me ma me the young somebody be sat. What about you share? What about you share? Or you share? No, who near my young was what Tirasi, not going to say, Ochna. You will see. Yeah. It is what just what you say, or your king when you answer, and say, a debut about when you be a bad day, was what pep, or yeah, well, or pep, well. Well, who did that be ended up one? Nay, Cassie, a possible Modia, yen, Nimuno, because that could be a daboni, a man. Not I said, what dear, was the canon, not a person who is what should be a debut, or who a woman. Nyuma oyo no yasi nyina trasi obunkunta so maso obunkunta ohunu sa nyama oyo no yasi nyina no ni pade no to so yasi nyina ni nyina ye hohode ni nyina ye eni odadwini hunu enti de atia no onipa me ka mo nya ho de atia no de na eba wanim na wonim sa atia want to mean three ne da na de atia ka mo no so want to mean kai three oh enti fa obo yawe yes found bad yes unfortunate and wow the beat no chira no onima me kotu bible am oh the book you possible bro once man oh the book of First Peter chapter 5 bible verses momuna mo ho ase we are brand to with me onyanko possible nkan chira o say bro once onyanko ponto mi sana young boy na metia batiti social media na tem di diamfa fo ni so oh very bad. When watch them wasam hey papa bi na ni na etwa no na anu bi na ni na anya dan entai papa bi na ni nsa twa no na anu bi na ni nsa anya dan entai o chira bi yes o chira bi mu nsam no how ni ya dan ba chira bi ni beni mo chira mo asam nti ana sabe mpraduasa otimi kwa ton na sase kwa pa besia edi kwa ye connection so to kwa buchire ayen bi prepare bi bia na besa and now they fiase hey and now they fiase so what tie bia so onim si wo ton na sase hey apa besia so na kwa connection no abomo de take it hey akoda fiase come from Ochina ni madi chima samunti momna mo hose eto ya branch na wotia mi abra onwase onyankopon to mi sana se bra onwase she onyankopon na oni mo china no onyankopon no wo chira ne dia no ona o se ni mra metofu sai oni mo chira ma samunti bra onwase ma no na wa ma wo so ebesem no ba ma wo so bra ya dan esem
Boy is no, girl is no, and no will be a full black water and roche wa bottom war. So no nim so wa kwa bottom will be manzwa. Uncle Wanko, Debbie, or you watch them was something. Do we have branded with Terry Papa? Who's what betting my name Brafam? Yes, Mammy Brafam, yes, Papa Brafam, yes, MP Brafam, yes, Asanima Brafam, yes, Minister Brafam, yes. Mama was it, bro, was it? When you put to me, I want to put to me, I say, no one was so blessed, no mouse to bless them. Mon farmer, that you know how to know to jump by our service out there. Was what you might do, yes. No guy will be watching, yes. What's your yes, what's your dear Debbie, or you watch your dear Debbie, I like your channel, Mala, what's your dear prophet, will be watching, and your dear body of Alisanka, amen. Mrs. will be a fruit. Mrs. Dioni will be him say, take it away. Said the never home. Hey, what's your Dea Nti? China be any more. A woman in be any much myself. Be unfortunate Yagro. Be unfortunate Yagro. Be unfortunate one. To him read the book of what kind the book of James 4. Okay, James 4, verse 13. Verse 13. Kwaso. Only pankwa. What's only pankwa? Na femwe. Afemwe. Mo can say. Mo sorry. What time? And then watching and then watching. Yabeko say, Yabeko Kuma, Yabeko Kumasi, Yako Kramu, Yabeko Takra, Yakudu Afe, Yabeko Kra, Yaton, Yabeko, Yan Faso, Ukopeniama. Nanso, what you did about you, the best watcher. Mokramo Canada, you put the because I was only pa unqua and the wine. If there were who are called the parties who grow, you know, Cano, no, I get out. What's up, Baron? Oh, Nemo, and Casabocasa. Nemo was showing you with the Antiasaco and the Cassa. Say, you rather pay you ready to jump on your pompe. Near young pan, not the baby chumia. You was free. You was watching a run. Was permission from the Okyena. Oh, you're not watching that. Opinion if God permit can't there be. Opinion what you saw that Dumwa. Opinion Okyena Okyena. Just like that. Ah, also be a cook tomorrow. And you, Yababono. Tomorrow, him say Betunu. You will come tomorrow. And Yababono. Oh, so yes, sir. If God permit tomorrow, Uncle, God permit, you know. And then tomorrow, God permit. Yes. I'm going to say the before. Where do you two? Where do you tomorrow? Tomorrow, him say Betunu. Wanyadimu. Tomorrow, so to a some penty. Oh, what till tomorrow? No, Watamaba, Massa was here to me. Not the Abanco. What's to mistake I hear and say, yeah, tomorrow, Yahudi and Yahudia. A Kayana also can if God permit tomorrow. And Bolo Behuni say, yeah, friend, if God permit. Yeah. We be an account who know what's not yet. Yeah. Body of an account. Never did a watch. You never best watch that. One quantity. And the what you pay a who now you know in Framania buses see a penny who from who wrote a felly. Never I guess I'm what come back been a sabin producer or she would do war. That's a condition. Who wants it for a show felly? Yeah. Yeah. What's what you are felly? What's what you part that send it to say a who grow? You say, I hear. Never, I guess I'm a say, you put the permit, and you pay your how you put it to a hamu, you put it to Monsieur. I want to watch them and I say, for we get so much them would have you want to dance for boss assassin to me. Now, what you brought to me in our one didn't want dance here. Yes, they can't do and say, so much there was somebody out in Brown once. What's the men fortune, you be I can't say. Are you about the Amadumwa? Say you ready penny young qua? You ready penny young qua? You may yes, and only pay being another child tomorrow. Obi the idea about then what domre? Amen. And then on Quajeda. Amen. Aura young guy who ni watch us what be. Oh, the iron what brown was yes. Men don't try it. We catch your plane. Obinim adichi masem yasa na tonwumi obinim adichi emunsem eno de obiara animo onipe suwa yo na obinim adichi emunsem obinim adichi emunsem
eno die obiara ni mo onipe suwaye yo na obi ni ma di che mun sam tie afi atwa mu no yehu mun sam eneso yesie not na die obiara ni mo enti adie bechi yensenio mesi afi atwa mu no yehu mun sam pe enenso yesie not na die obiara ni mo enti adie bechi yensenio Binkan se ansa na wehu se adichie mu sem dosu onia binkan se ansa na wehu se adichie mu sem dosu papa mami no. Mr. When you read the book of Proverbs chapter 27 verses number 1, What's the unfortunate? Me no me sure Bible no. Me a printing press. Me a printing press. Bible kasa unfortunate na who nim dia dane ba why then ama. What should be a accident in your bio? No nim say dia dey ba no. You should be na wo. You should be na dey side dey bra no. Yes. What you be do habi no ye nebia mo bi o yes and what you be so di ye die bibira obi yes mama papa say wo temra na dwe ya and then what dom na me kafo na zia ni me say ama so won fa ye so wura no kaje nkwa and adwe wi na chifa yes so wi na chifa ai ma chifa na chifa ai wi chifa na chifa what say so wadwe ya me dia na wonyimi ye ni mo kire mu asamunti ye ni ma de chi mu asamunti and ye de wo kire ade chi wura no ye de wo kire de obo kire wura oba de bani sanka susu wa ho susu Bible say me ma warning no biom. Unfortunate wagwa ho. Proverbs 27:1 is unfortunate nyeden. Wagwa ho. Unfortunate nyeden. Wagwa ho. And then profit the watchable edibostu. Dena chale watchable that miss watchade. Chale tafari ba chale. Chale amenyesa. Chale miss watchade na baba dey. Watchade say. Ade. Ani mi pade na ya so watchade. Na miss watchade mun sabe. Sala so ka watchade sa. Na se satam na ne man she dengo. Chale serious o. Chale miss watchade na baba. E do so watchade. Miss watchade. Ani watchade chale. Watchade sa. Fo be na otamba otaleba. Na fali ni poster. Obi no aka so onyankopɔ ye madom a. Timi an so watchade. Kasa te sen watching any dia and that's how tell me voice emprim akoma otwadi amponyanko pese onam ofa me so no to mi se obi an ko kire be wo da pama no na so wantimi amfo antimi ansire mfi wo kire wura nti wansire mfi wo kire wura wansire permission so the book of James the kind James 4:13 o se onipa wonkwa ene di wonkwa ne den James chapter 4 verse 14 o say na monim dia be bo chena James 4:13 4 verse 13 na make na afemu mo kase onso wa yusu mo kase and then what chena yes one go for go grudge oh yes papa ne tisu adwala yo yes hey obi bi na no kase onyankopɔ ye madom a no anything about him more be fear just like that too the be wa bra seek permission when you watch him asam afemu mo kese mo bie manu a ene na ochina ya be ko sere se ya kokuro dum chasa odu ba bi okọ no odwene ho ya kodi wo afi obiti mon sigi permission yo no akari nyina bom oso kodi den afi ya so ochina na afi sa wo ochina no ya toton ni nyamfaso mfaso no okoko odibi bodin na so mo ne be ochina ko de business bi ntina meko ko fa business bi Sky baba nye small money. Na so money de baba chira min kancha wona say. Wa chira na wo de kasa rough sa no. Money de baba, woni de baba. Mon kwana de an. Ni kasa wo pasa wo chasa wo kwana ye wo dia. If somebody who are on the party say wo gro. E yin hu kakra, wo yin hu kakra. Afa na yira. Se no ayira. Na mo akese mo kasa emom nan. Wa wo si watch so wa mistake. You know see emom be say ka kasa. Say you ready pe. Say you ready pe. Ye nyankwa. Ni ye nyankwa. Ye be ye na ye. Well, see a quotation, if you obey, you had your quatrain radio station for the Casa.
Body we mantiasi. Amen. Yasam. Okane basa. Body we hu ye mabo. Amen. Body we hu ye mabo. Amen. Yen mi san crofo ni. Oyi ni mo. Amobra be so a. Body we amfa ne senkan. Amen. Usia de afi. Ani. Otie topic akobo. Ai. So okokane asede. Hallelujah. Amen. Body we. Amen. Ohun ni mamo. Amen. No mi ni madu. Amen. Ti babo. What's the name ankese mo kese? Ese kakase. Say you Awurade pe. Say Awurade pe. Ye nyan kan. Na mi nya hodin ya. Ye be ye na ye. Ha, ade pachi mi. Obade ma dom na de pachi mi. Mekwa. Wan kasa de aduo. Yes. Die nya mani ho. Yes. Ate. What dream ya sharp? Modu. Cause obi send watch na. Obi wan seek permission. Okay. Ke be woda pama. Okay. Because okay Proverbs 27 no. Na kwa chane be woda pama. Yeah. And so any wan seek permission from the creator ni okay. Because akwa we o edwe pa. That's what say ochina no. Say the wa fa so di ochina no. Ewa ho no. Emma brown what you say brown was it? Me watch na wow. Me fortune me venia grow. Okay. But him de da. And the boy see the one we do ochina di agro. So ni guess. Hey. Oh ochina dem so ochina dem. Empratchemo skills. Aye. Bi otimi tu adwama ochina. Hey. Yes so what trash ochina? Aye. Was keep permission. There be straight for the German coach now. I don't know ko na small girl no. Was Sunday ochina no wa no wo. Some way see. Did was in country Proverbs 27 1 say. Ochina wa. Woni me de da be wo. Na woni me de da ne be den. E be wo ama wo. Woni me de da ne be wo ama wo. Woni me say be wo papa. Say be wo boni. Enti emfo kire nyi embusu emfa nye rough. Emfa nyimi at all. Who say you are creator? Oh yes. What you were Ochinabra wo. And do not one with the book of Luke. Okay. Luke chapter 6 verse number 46. Kwaso. Ade na mo fem Awurade. Ah. Nenso monya de mesie. Hallelujah. Amen. Ke uye Kristo ni a wose. Ade na friend say den. Awurade. Nenso monya de mesie. Monya de odan. Osie. Bi wanu na akeka de ope. The book of Matthew. Matthew chapter 6 verse 34. Enti moon na nwinwini ochina ho. Etu ya plant na wutie me na. Moon nwinwini ochina ho. Mamu nwinwini ochina ho. Na ochina ro ba dwinwini ho. Ochina na eda na nkasa na eba na nkasa. Ko kitane package yo. Whoa, ode no ho. Ya fa na ode no ho. Package ewom. Timbo se ewiaso beto wani no. Country bia wo dey bia ye black man. Yeah. Okay. But the Black Wednesday. But the Black Tuesday. Black Monday. Ochina binu no. And I was hard and ma. Obeko fie bi mu no. No manya Black Thursday. Black Friday. They say anwo dapa. Ama won. Bible na ma won ya brantie. What TikTok so I did pan you fatam. Be very careful. Yes. Ochina bi mo se fe me ujina baby bonny. John ho anje. That be and nobody ever listen to Amen. The Bible. What's it? Moon nwinwini ochina ho. Man me ochina ho. No ochina ro ba dwinwini ho. Ochina na ba dwindwin ho. Na da biara. Boni dos ma eda no. Me na ana me ka ba na me ya. What's a de biara boni dos ma eda no. Ma da no. Na bompa. Na go papa so cho say seek permission. Na boni ni bia matwa amfa wo so. What's de biara no. Boni dos ma da no. Cause bon samani abre. Pa. Hey, bon samani abre. Pa. Eti na go papa say de wutie biara no. Me bubia no a if God permit. Okay. If you have permission is okay. Obadi am adumo. Obra me say obadi adumo china. Obadi adumo che be shia. Me so. So me say obadi adumo de beje. Yo. Wakamati. Why? Obadi adumo china. Why? Obadi adumo me ba ntem. Obadi adumo de. Obadi adumo de shia. Okay. Me man why? Mate. Na was it is ebe wo boni a. Ebe tini. Na wo a consider. Yes. Yes. Me too for. Na me too shabre. Papa so oba ho maso. Yes o kwad ma no de eni yim. Yes. Ati so one kami o kwad man sra. Me say one day obe kami ai den. Yes. Obe kami
yesu was in summer what if in China one person could do pipi over tank what yes wanted that when you read the book of Isaiah what dank wanted that the beer what tank what wanted that it took question to where with him Isaiah 48 verse 6 what the enemy they make what that one can't you also from kanjira me what is some me what is some fro every say free say they what crow you also for the see what afen wabo afen ya kase me kanjira free take what agenda fast them obo say obo ade me da wase yes so no wako apostle ko adwuma so ebie mani ebie madwenem se me dim fum so ache dim fum so ache ti bomodin ne man nka wa no wate man nka wa no man nyasa nyom wate chiro kon body adumo china fama ko yima duma body adumo china kremoni wusu ala na ojinaji ala wo fa ala yeshi gobe ala iko gobe obi sora gobe obi sora gobe sa gobe odi gobe sa na oko na ya gobe no obi wana gobe ala wana gobe eso kase ala iko gobe yeah ala iko gobe okay ala iko gobe hungamu kaji Abbas tanko so wanted the kanazi on was gobe no tanko gobe will kill you there's a shortcut in one per gobe want to gobe once they are gobe hey ayuba misaw memfa gobe ni agro papa me show man tie bible nkasa Proverbs chapter 3 verse number 5 the bible say me kan say for wakuma nyina bata wurade ho enne anadwi anopa awiei ayimachi so wotemani a wose for wakuma bata wurade ho fa bata wurade ho emfa ho twiri hunu emfa ho twiri obi da hospital mpo no akosena no odam paso na wo bra ni mpo no woni din komo no o cha wo ye so ba be me biom baba no we yare paso no still ano ye teach you no wonim emfa ho twiri hunu mu edi bi pa cha emfa ho twiri hunu mu akura hunu hunu wakwan nyina mu ono betere wakwan anya bona edi uta yare paso no obi abesra wo mpo no no akra wo no na pese ko be he wo kira no obrajo pa cha wo kira obade aduma be me why ọchana baba ọchana bomodi abra o ọchana bomodi na pacha ya na obi obade huma mo me amen ene nye ncheche kam di bani o but ene die nyankopɔ di asuma me no me dia me ka se topic no enye ye ne di ba o ye de suma ye yes emfa untru hunu mu eje emfa untru hunu mu awo mu no hunu wakwan nyina mu enye wa twisi wa ba wi ase enti niema nyina ye ordinary bi eye simple bi no my brother we are saying go straight there crooked we are saying crooked what careful we are saying papa we are saying crooked and go straight that's the reason why I create any person who say and go straight inti it do siki bibia you very careful it was a dano a wo boni a wo boni a wo no doso mano wo de pacho min ko to be tie ye papa ni kitu e bi na wo na mo de wo na doso no and no see Dea na seek permission from the creator hey my brother read it again Matthew 6 verse 34 enti mu nyini ochina ho o se mi nyini ochina ho na ochina ro ba dwinwiri no ochina na be wonu de o friend ochina no the creator no creator no obo so ba sase o friend ochina no creator na be dwinwiri o bi na operate ochina ba dwinwiri ochina na ba dwinwiri na o de okura ochina wura no tie babo na de biara e say e de biara e ba no boni dos ma da no wo boni dos me da no oh committee constitution ko ticket o bati a train enye ni po dabi enye ni pe mo ni de da no wankra na sa so ni se sa da we de be wo mani ni anka mi ni adofo papa wutie mi sabre anka ko twa hu ticket da dabi ko twa hu ticket da dabi se no wutie mi ni a emprim wakoma dabi nani wadomre amen obo ade bia na dem ena asem ya twadi apo na miso ni ma wi e ba be se life yes
ebese sound life yes and then wosane mowura so amen wosane from amen eniva spirit amen eniva so amen eniva body amen na ma fa wodi amfitumi apam biere because enabi awo niam bia ma wo a wo frase asua kasa no a wo se kasa ne beteretera yes wo bitimi nya obadi ne kura nipa o yes asase etiti ye ne ho sa o obadi ne kura ye yes body in the cry was so what can the book of lamentation chapter 3 verses number 24 lamentation lamentation 3:22 verse number 22 what's it hey Awurade adoye papa wutiem sabre mama wutiem sabre papa present minister asamen ohine osofo prophet jai nkom tron wate jai kura mo amotrate me akwa bi na mudi mo am ho ye wo ya kura o wo mo trase hwe Jeremia to chire bi balance no Jeremia o chire bi balance na wo ehunu no Isaiah o chire bi balance yes Isaac o chire bi ye balance na wo jai kura body our infant as who ma try about power treatment who so me catch o chire bi balance yes ate who met Ghana wa meti ma jo sabako omo David iti mo adwenya sha wonim na wo so no chire nya wo dia wo dia tie asase atisu yi so what can say me na so what wa na bibia nto wa ti di nyako paka Awurade adoye yeah me na me sure bible no me printing press lamentation 3:22 say Awurade adoye atisu yi wo pa wo ka chire na wo te na bibi nto wa o se ye bibia o still la no se nyako pa na doye enu ntina ye wie san enu ye wie san and now you was ano. That's a reason why into what you said no no. But it can be the count up one waiting your transit. But you your concentration. Are you ready? Yes. And you did just as so. Now do any more. Yes. What? And the mighty will be to me rub them what to appear. Now do any more. Yes. No be to me yari will be. Oh, free my feet. Now do any more. And I do war. At the me to say or say you identify what to or trade jump on your ponso. Yes. Then what do I mean? Found two on your ponso. Found two on your ponso. Yes. Found you who take the book of Jenny and Canon. Was it a move when you send for baby? And since you won't answer, Nimdium, Dabi and Tanyan the crowd. Jeremiah chapter 9. Jeremiah 9. Verse 23. Several edition. Ammonia for the son of home. And so would tell you on answer for Chanyo. And man is the son of home. On answer for Chanyo. Debbie. What Chanyo? Debbie. On answer for Miss Watchanya. And Chanyo dear. Ammonia for the son of home. Ammonia for the channel. Oh, the Yansa. Oh, the Yansa. What if for the channel? Nim dear being to know what yes. Hey, stop that. Oh, what if for the channel? What if I want to not yes. What the force? What the force? And you said, I was a cow. Never be able to now. So, Yakupon, so limited. So, when you answer, who only change young for your way. What and tell me what? Or no, what and Tino, what some what? And you found to see castle and found too much power. So to me, what Jim, what to me, what Pompey, what to me, really, but it can't see it so. When you read the book of Job now, what's Onipa, what did Job chapter 21, verse 23, 21, what's what did pity? I want the pity, what did pity, and so that's what to me a day. Oh, what did pity, and so what to me, a brother, what a piano a day. I'm a brother, Bibisa question, but some bizarre say, medical doctor to me. Yes. Medical doctor do what in your yario. And if you watch them, medical doctor no, any hospital, and we offer work. Okay. Serious. Okay. A bad jiggy padia. Who didn't honey? Encono. Only gems to quanta a mapai. So you bad jiggy padia. Debbie. Uncle, any problem. Debbie. That's when you might chima cemetery. On one car, what brand new. Driver with him Sabri. To the be I was a what driver 35 years. Who experience? Experience and young dog trap quano. I'm telling you today to me that. Your experience in the do trap quano. And when you go upon or do trap quano. It will be one work as what Sabe Cotamali. What Sabe to Quaco baby. The camp bomb was seek permission from the creator. I'm telling you today. Yes. And we say also experience. Not now announced now to experience. Do you know about no experience? Baby, I will born and will no shout. Yes. If you experience no way.
Lamentation be 322 no. What say Awurade adoye? Eti Awurade adoye. Entra ye wie sa. Eti ye wie sa nya sa ka wo kɔ no. Who experience ampa. Road science be enu awuni. Send your dodgy porto bia. But me say do you know bad driver bansan? On all those yaw. Okay, where then? Driver bansan is yaw. Enye Awurade adoye. Bad science Nyankopɔn adoye mpie wa. We experience no way. And once you send your car, Africa. Debi. Erika Africa. Say them person be driver and be the question. When you said your car about to create a shower, with the car not to create an synergy. Debi. Debi. Awurade adoye. Awurade adoye. This is no time voice in primo akuma. On my house too much. And then the person me say calm down. Rafem no be the crying. Rafem no be the crying no me. Yes. Rafem fellow man also. Fellow man also sa Nyankopɔn ye no me nko for you bi. Nyankopɔn mo se diplomato na dani wa no so ye bi. Ai. Mo se ye ba ko. Na mponcheni charter the whole Muslim. Mponcheni pa the book of Exodus chapter 8 verses number 9. Exodus. If who said ya odidi otinedua no na dua ne papa bia wote awodi obo won apoto tonkon o ma ye ma won kwanu. Na mpotro ya ma ye ma won kwanu onwa potro. So onwa onu ankasa ne na ma odam wo. So na ohwedi o se no. Science ade e koso okremu ade. No. Mo mfra Moses emra me. Nyankopɔn si jawman ne kwa no mo nko. Keke. Oso wonya. So onye. Na mponcheni a charter the whole town no, city no. Ma charter the whole country. Ahimfie importo aye ma. Na ho. Omo so buy so man cool. Jumpings. High jump ni the hey. Emu divings. Then you are all the kai o ma chat o ma fani nyama scattering. Who did your boss ro tam no dan kwanu. Ponyanam. You just Bibia. Debi so jomo jena. Tina na pa na obi dum na poto awuratom na poncheni. Oseso anton so ahiemu ko senso guru awodo. Ono so akwagina ni so. Tie Bible no e. Was Exodus chapter 8 verse 8. But the Pharaoh frame Moses. Any Aaron can say. Pharaoh check ya no frame Moses. Moses woni woni Aaron. Mo pe Awurade chaw. Mo pe chaw na ko be primo. Yes. Pharaoh so mo pe Awurade chaw mame. Mo pe Awurade chaw no onyi poncheni. No onyi poncheni mfo me. Na me brawa infia ne poncheni too much. Na mema man no akọ. Na mema for the Awurade. Akosmo mu Nyankopɔn. And Moses catch Pharaoh say. And Moses catch you. Pharaoh say. Wara kyerɛ me da ko enkosie. Tie me. Wara kyerɛ me da ko enkosie. Enkosie. Na me pa chaw me ma. Na me nkɔ pa chaw. Ɛne nkoa ne woman. Ɛne nkoa ne woman. Pharaoh bie na no amutie de Pharaoh kai. Wɔse. Ɛna ɔse. Pharaoh bie na no ɔse. Ɔkyena. Pharaoh. Papa Pharaoh. Babe ye bi. So no winter for you do dia chiredi no. Yes sir. Opposite for you Nti. Pharaoh bie na no a. Ɔkyena. Moses share kwa nim dis na say. What say? Ɔkyena keke. Enya se de waka no. Enya se de waka no. Na wo hunu se obiara ni hɔ a. Do fe se Awurade ye Nyankopɔn. Na mi hunu se unya hunu se obiara ni wote se Nyankopɔn. Wo hunu akai se kake se o Nyankopɔn ma dum nkɔkyena. Wo se ɔkyena. But wo nim ka me meka ye den. Na Moses ni kama se me ye hunu se wo ye hunu se. Yeah. Enya se de waka no. Enya se de waka se ɔkyena. Na wo hunu se. De be na be hunu se. Obiara. Eni wa ɔte se. Awurade ye Nyankopɔn. Awurade ye Nyankopɔn. Wow. Hallelujah. Amen. Oba de mfanti asembra. Wo mia kuma nu. Amen. Pharaoh bia na no so ɔkyena. Just like that. And Moses tells my brother they okay carry jayo. So wonu hu ama yehu so wonu hu. Ni enkasa nkyere ɔkyerɛ wura no. Na ɔkyerɛ wura no ehu mmɔbɔ. So wontimi nka me ka ma ho. Ene wa no. Ena wo de ka sɛ. Yes. Ɔkyena me de me nka sa. Na emum no me wo hunu sɛ. Enya sɛ de waka no. Na wo hunu sɛ obiara ni hɔ a. Ɔte sɛ Awurade ye Nyankopɔn. Ɔte sɛ Awurade ye Nyankopɔn. Eti ye hwe wani mo ɔkyena. Obadi adumu a. Eti my dear sister, my dear brother, ɔkyena nya wo dia. Debi. Ɔkyena nya wo dia. Enti fa wo bɔ Nyankopɔn. Yes. Wate? Enebi mu twetwere niema bi. Ebi mu twetwere niema bi. Eti omo fu se ɔkyena ne yomo dia. One day na gye wo nsam. Ebi amene boɔ. Eni oma mene. Mesi me ni na bu abi ai kɔbɔ mpai ma no. Nipa ne sabi mpraduasa. Ɔno ade na wa mene no wo bewu.
and I didn't just a piano brand wabre. How many baby? Hey, yes, you come one woo. Because you praise your bumpire and of fee, of fear, week in the man of boy. When Pierre on quiet. Hey, the paprio, papa, the papri. I'm in the boy. Okyena Nti. Oh, Okyena Nti. Just 1 minute boy. 1 minute more. 1 minute boy. 2 swatch now. 1 minute boy. Hallelujah. Go to the book of Job actually. Yes. Who have you? Who have you boy no? Okyena Nti 1 minute boy. That into 1 minute boy. But so dear around 40 years. 1 minute boy. Miss 1 minute I did do 2015. 2015. 1 minute I do. I did 1 minute. Obe fibiam. Me catch you praying. Obe fibiam. We are tentally battling ya. Obe fibiam. Miss what do about boy yam? Onyankopon bu afru yam. Onyankopon di bu fu. Obe bu afru yam. Obe pu afru yam. Pate. Fa wo Onyankopon. Nenu wadomle. Nenu nkwaje da. Woni mo kyerasam. Mini mo kyerasam. Eti ade ho short kyerɛ wura ne nsa. Yes. Ade ho short kyerɛ wura ne nsa. Dukure mu a. Body when fan sen kan. Amen. No mi adwin. Amen. Kan job bi obi ti se wa komene bo. Job chapter 20 verse 15. 1 minute I do. Wa komene de dodo. Obe fibiam. Wa so ba dey. Obe fibiam. Obe fibiam. Onyankopon betu afru ne yam. Po betu ay dey. Afru yam. Obe tu afru yam. Obe fi abrutia bro no. Obe fi me fe wa mene wo wa mene nyama bi egu yam. Okyena na nya wo dia no so. Na so be kwa. Obe fi abrutia bro no. Obe pu ni nyina, obe pu ni nyina. Fonto awadi nyina obe pu. Obe pu moto ni nyina gu. Na empreta kyerɛ ma ne de beku. Ewia fe dia wo ye ewie no. Kwa ye no. Fe no odi be pia wati ko. Na my brother, abesraw. Di gu wasene no. Korean crofo anya accident. Ba si gu won ase ntimi ba nsere ntimi anya dai. Anye wo. Fa obo ade Nyankopon. So Okyena Nti na okodi aduro dia. Ene mpacho jai na Okyena ne wura. Yes. Job 22:21. Fa ho ba Awurade ho ai. Enti nese wotie me na fa ho ba Awurade Nyankopon. Na honjo. Na ho nya dai. Na honyo. Yemu na de pa be ma wo. Yemu na de pa be fra dai. Yemu na de pa be fra ma wo. Yes. Enti wotie me na nadwe ya. Me saw fa ho ba Nyankopon. Yes. Fa ho ba Nyankopon. Yes. E fa ho ntwiri bibi. Da bi. Anya se be you am because Okyena no wura. Enti wo get the book of Romans 12:12. Romans 12:12. Okay. Romans. Bible nkasa. Romans chapter 12 verse 12 to 18. Into about the assembly. Bible nkasa. Mama mo ninyi eni da so. Enti obi biara wotie me na nadwa na pawia yi ahimachen. Mama mo ninyi. Onye possible we ninyi. Eni da so. Eni da so be mu ha. Ahoyina mu ntomo bo ase. To bu aso bibia mu. Mo nkra mpai bom ara. Ne kura de ba mu. Mpai bom. Mama ahotifo hia mu bi. Na ma de ba de. Ahotifo hia mu bi. Ahotifo hia sua brabo kronkron. Mu nante wai. Dansa odo ma twetwe nyema bi. Tie Bible. Mo mo ahoya homoden. Na obi ammo ahoya sua papa yo. Kwa mo nhyira wona watamo. Ne bomo dia tia wona obi tan wa. Ebi pacho entua na mo nkochesi bi pebe. Oba dia wan fanse. Amen. Obi adwene ni. Amen. Tie Bible. Mo nhyira mo nnome na mo ne anigifo ne nye na won ye ne anigifo ne nje na mo ne asufo so ye asufo so hana ye feli no obi tisi bibi ato obi no di masama samu a no no dia best odi bosiri obi how no a woni mo di ebeba no obi kire na edu no popo ma woni say woni wona esiri nsiri woni wona sunsun etu obi asem bi ba be very careful. Yes, cause woni mo di dabi woni mo di ye nam yi obi de kura ye nyo lamentation 3 dia me dead 22 ye Awurade ado ye nti ena ye wie san enti ne nam o ye ti ase ono kura ye obi ti bi kasa ti se de wi ase nyaa den dia asa wonna ti bi kasa ti se de wi ase nyaa ne dia me pacho brafam brother sister odofo sifam me dofo brafam Toma warning. With the book, the book of Ecclesiastes. Ecclesiastes chapter 9. Okay. 9.
The part of verse number 11. Verse 11. You talk about the assembly. Ba won kasa. Me say me who owiase say. We are not Ecclesiastes 8:7. Okay. Okay, Solomon kasa. Okay. Me say me who owiase say. Solomon say, "Ohun owie we ase say." Enya ho harefo de mirkatuo. Cha wa adua ba na kasa. Asem no me me dedodo. What is you? O say ewiase ye wo no. Obi ni ma di chi mu asem nti. Enye de owo. Enya ho harefo de mirkatuo. I wa di chi mu say we are very smart nti. O cha betwa fa so. Enya no manama de na oko. O chira bi wo ho a enim domberima dabi. Oh. Enya nyansafo de na duane. O chira bi wo no enim enyansafo me so obi ni fridge ni fridge ye egu mu no. Na so awu. Onya akom ne kun no dabi. Ne kom ne kun no dabi. Ka kom anko nguda dabi. Nso ni mo chira mu asem nti. Enya hunumufo de na hunya. So unim nyemem hu nyemem we are scientists. We ball nyima we are research. Hey. Enya ni bidifo de enya ni monyam. Misi wa chire mu no. Nyima ni bidifo. Ebre ne nkrabia. Ebre ene nkrabia. Atuo mu nyina. Na try. Dabi. Ye printing press. Dabi. Ose enya mirikatuofo. Enya harefo de ni mirkatuo. Mutimi wi ni ochena. Enya no manama de na oko. Ochena bi de dane dabone ma wa. Enya unim die o ne be ma watimi a balance ochena. Dabi. Die. Enya nyansafo de na duane. Ena ochena bi beto na dabone enya nyansa wo ne be ma balance ochena. Enye humufo de ne monyam ene wochena bi beba so we wonder forecast so ni bibi wo mu no wonim de da ne ba wo na ebre ne krabia o se ebre ene nkrabia eto mu nyina pe to ni pe nyina pe eti na nam yakopɔ twadi apɔ ya wonam doba na zeni meze ya so se ofa me so to Ghana na ntene meba wafo o tu amanyo fo nyina afo wonua bi kwa ho kyerɛ mu anu adwena ma ho bi do nonko sa wo ho What's like a foot and fun transi ni and fun transi and fun cancer bia nyansa nyadan anim we are regular presenter kasa nyansa yes how are two obi no yam fan yimi dabi was woni mo kire mu asam dabi woni mu wodi eba dabi pati ti do si ye ni wona wo sunu sumom yes asam bi ba na ti hwe bibi ba pe na na so woni mu wodi antinu no calm down who ni pano na se pose dem kura no no anya botre kakra yes when you very careful one no be pa ye be to no oba de fani senka eti tie de babo ne kabiom Ecclesiastes mi ko to Ecclesiastes 8 okay 8 verse 7 also obi nim de beba me nam ka kira wo binim de beba obi nim de besi ochina na se de beba no na de beba ochina no han de betumi a kire ne betu akere bra sister asawo woni mra ho so bra kronfo we wi akakra ye hey gayoyo jai she wate wa hia che jai she wa hia che papa woni mra ho so wate woni mra ho so no yiri de bia woni wo yire ntokwa adan why am I man no kura man na so awade azu no just abai wa na 23 say na awade te dia ani onko bi serious because papa we ni mu ameka kira Bible say chaba fa kwa no mba so nyina wan firi enye se be mpadu asa de obeche ni wan de omudi omani hu ni de omudi omasote ni le no su firi fie o it is ogun say de oni ma me ko no a ogun say oru so koma be ma bi ai abono tumi dia ware so ochira tumi dia ntokwa so ochira ochira be ko wa kuntokwa mo tumi tu ntokwa so ochira obra onim de ochira de baba wanya de edian no tu ba ko no obi sabi mpaduasa obi afrim papa bi afrim ne yire ontimi ntini suyo so onsunu ho so onsuni kunu so to say this one finish so because what is papa this one kwa baba bu no ochira and na wamba so soon fight no fight number so no obadi awe man tiase amen on fa ne senka amen nsem bi koso ofie bi mu nsem bi koso ofie bi papa nsem bi miso obi tiawade ase sebi ofie awade na say de beka say ade maami waja awade dabi do aye din ana ode ekunu no akata ni susu waja nana ya woto ba akokora
And also to one team mumpa and so bad so be who no you use watching. Pammy mammy for when him now was watching yes sir be free so bad yet so be who mobile body when Vanessa count home ya during and then what dom none quadia and now some trade young player when I'm so no topic can say watching ya would dear yes it defound to Onyanko Ponso and you would dear defound to Onyanko Ponso. And Mama quotation with the book of James chapter 4 verses number 13. Okay. And Kasanianko. James chapter 4. The part of verse number 13. Kasanianko. Also ni pankwa. Also ni pankwa. Na afemue. Afemue. Mo kese. Mo bi ma na say. Ene na ochina. Ene ni ochina. Ye be ko se ne se. Ye be kwa ani ha. Ya kodi wa fe. We are not Luke chapter 12 verse 25. Okay. Ye kodi wa fe. Ya ton na ya to. Ni ya koto ni abeto. Ne ye nyamfaso. Na ye be nyamfaso. Nanso munim de ebe be ochina. Timi kikansan we nyina. So watching hey wura mo twane de en kasa te se ne nkwane ya wodi ya se mo ye hu ye hu kakira te se wura se sia na fe na magira na balance na mo ankese se mo kese ka kese se ye wura de pe se ye wura de twe ne nyankwa na bi nyankwa ye be ye na ye akwa na obobom nkro na obobo ye na wi so watching wi ya nkro na obobo ye wi so watching wi ya no obobo ma if God permit him pien free wanum yes ati uti jongo na gobe Ude trazongo na gobe. Ale ba mu gobe untumi nka. Ale ba mu gobe. Ale ba mu gobe untumi nka. Ale ba mu gobe. Na to na gobe. Shortcut inti gobe. Ude trazongo na gobe. Bon. But dia mi yale se. Yakube trazongo aye gobe. But obi wudia. Na opeso chem se wo na wudi e Yankopon na de ma. No no so no je. Efe di wo ni ba dia. O si Yankopon na. Na mi so achina so gobe no so Yankopon na de ma. Ale ba mu gobe. O ti be ka no. Ade so ma meche ozongo. Hwe. Salisu aden. Woni na ho. Aden na Yakubu adesa. Ya wo na me de wo no. So o pe gobe do de. Ya okubu. Want to go be. Now, Brandy, I told you, watch now. Bible, see when you did that, be. No, Mom. Uncle, say you read a pack. You young popa. Me young quan. You be here now. You go for 1 year, man, about Ubaco and Fed over and Fano. Oh, no, said Gana Wuga. Yes. About the Amphanic. What me argue? If the book of Luke, okay, 12:25. What's the Muhain? Oh, bizarre question. Why are you go? Why are you watching? Muhain. Why are you tomorrow? Muhain. Or see Muhain. No bet to me, I drink many Dibasafaba. I bet me, I drink Nana G, Timothy, and I drink or drink. Timothy saying, Uncle Poya, one memoir. But my drink Dibasafaba, I don't think so. I don't think so. Our dream. Na samu tuminya de kitwa na eti sembo a untimi nyenye entimi fa bibi ade bibia ade na mo nwini de aka ho ade na nwini de aka ho efetie babo mo hwesu koko o se mo hwesu koko se de enyini enya djuma enso ento asawa na so misimu se na so aka chebe mo ni mo nyam nyinemu wan kasa ne ho se ye mu bia ko so ba nye sa nyama ni bida eno no so o test sa nyama na we o test ya mfa no ho se was a mere center for it was you Ecclesiastes chapter 1 verses number 11 was to shame wa patu afana bla o mani mo nyam no obenya sikanya bibia nso no trese anka ni sikamu no ko be hunu da bia de eba da bia o senka for one no papa wo nyansa da bia wa bia de mo wadrapem apemte mi osenkafo no osenkafo Solomon Israel so hini Jerusalem no di Israel so hini Jerusalem na makuma mi ma say no na kuma pepe mu say mi nyansa be bisa na hwe nyansa be check say waye ende ma waye no so nyina se ko pese ko ku ade bia ba bia na ko nyina che ezo mba wa nyanche nyansa no ko na mi ho nyuma wo yo no wiase nyina se eniema wo wiase nyina no hwe ni na yehudi eni odadwini hunu dia no e so trust bumpun ta se dem bi pie na dia chia wodani mu a wontumi ntene da dia tia kamu nso no wontumi nkan wo ya ho hye enye ye no se kai se na wiase te pa dia anya wudi ma wudi sankafo ne sie ade nyina yo ti abawa susu
susu chesi mema when kama so aya se bre ochina bia de ade pitiri bia wo ba ade chi bia wo be ma wotu ni so sa abadwama madwama kura suro body man senka amen hen wanu tv no try kra ni san wa to agu ibisa akwase body man akola na ya unima de chi mu asem hwani ma wo yo because we need ochina semwa ma mi bi mi si preach wo sunya also oyi makuma oyi makuma 12 osi so ola dumi dozen esuafo dumi okun kola dozen ku esuafo dumi no ku the 12 tribe of Israel osi so ogie kunu ware ye no ife dia opeba ni bia ma so we wie sasa apromo nyina guade abio sasa obi so frɛ me a ɔno so nkɔma wodie no ɔso osi so yi nwatwe ne gu yi no nya aware ɔkɔware nso no ɔbade ya na dom ɔkonya mamu makomako num ɔso papa metie yi akaba akɔ nem sɛ akaba akɔ sɛn ɔso mo nyina gu ewi ase emko street debida ose kabi wuyanka minimi say nkwala yi enum yi amanya yi ombe ebe kɔ na beka baako a ene nka nson no nwotwe nka manyangu kai bia nanka wompema to mo be den to so mo kɔ oba de wo obi tihwe be du pempenso bi okɔ invest na no ate asem boni ini wo kyerɛ mu asem tu no ko podi choko tretre yan eti wo sisna wo yigudie preach a mental dabi because unim de wo kuni na guo eti oni no se ko gina de wo di wani ato se ko no mom ntrase no ono mom no bedum pempe so bekɔ kitie kreta no fa wo bo nyakopon na honyo ne no wadom ne no nkwaje da amen eti obi no betima dwene edi pasafa se me pese me yese wo na me yese na this is Ghana for add and subtract. Yadin. Surgery we am well. Okay, so nobody am aduma. Ko say na me giwe ba na me de we so aba. E we to an mo da be we be giwe. E we be come down no me de we say. Sa plans no ye nyina. Ade chi ye pena plans na sesa. Ena nyakopo aka kire. Yes. Oso ntimi nwinwi because ade chi a unim de ebewo asem foforo bi a sa plans no ntimi ye de embem ntimi mem. Ses kana obodi no gbamu ade be chi no na oba bi ni ti. Uba bi ni ti na ekoye etire ho adwuma. Efe ntimi ankwa me de kwasha. No so bia no betima dwendwen de pasa ba kwatwa ne tinti so na ye na se muntumi nya ade kitwe ya na ye ntimi nya sa de ne dia ade na modwinwini eja denti no yaka wo pesa wo trans na wo active se de wo kyerɛ ye wo dia oba dia wo mfa ne se amen wo mi adwin amen ti ze wo tie mi a ene no adom re ene no nkwaje me ko commercial break ya kwa ba ale ba mu gobe hallelujah amen ya do oba dia twedi ampo ya wase amen wado ya wode adom ye wo ndoba na asire ni mezi adinum yes ene topic wode amaye no odofo so atie nsam topic ni so china enya wo dia yes ti fa ho wo onyankopɔ fa ho tu onyankopɔ ɔkyena nye ye die nti ene sisi esuro onyankopɔ okay ɔkyena nye ye die nti na se ehwe ɔkyena wura na akiri kwan okay ti na se wutiem na wo fa ɔkyena wura no nim no a can we say there is a creator yes to akma warning say the book of Psalm 14 verse 1 okay ama warning bi Psalm 14 warning ne said verse number 1 ano se benka say wo so adwedwentwie Bible so adwedwentwie ene wo se da kuma mu say ka na kuma mu say onyankopɔn bi ni hɔ etije mi ke sa adwedwentwie no ono fu so wo kyerɛ bi wo kyerɛ yeah selontini wase ti so kyerɛ bi empa na ni so a my brother you also true you also true yes ochina so true you also true ni wasumbo so wabom asum ni wo so abom asum no enhye da anya we bia o so true mo du se wabom asum edi ochire bi nya da ensi wani so da ochire bi ntwa wo so true da yasam ti na wutie mi a ochire wura ne se mi metumfo yes sa brante baba we
Woni mo kyerɛ mo asɛm nti. Unfortunately, what the book of Proverbs. Okay. 27 verses number 1. 27 verse 1. Unfortunate, wow. Was unfortunate your day? Wow. Now wouldn't the Danny bed. It is a dano for what that body demand near me. And Feniagro, and Fat and Joku, and Fenyo, Debbie, and Fanyakas and Chia, Debbie, was who knew wood yet. What? Yeah. Depending what you took at Christmas 9:12 na te Bible. Sanka 4:9. Bible nkasa. Verse 12. Bible says. Nanso oni pedi me bre. Bible nkasa so oni pa ye wo yi. Ye nim ye bre. Sem pata yu asaboni Oni pati sa pata. Odas odepum. Wow. Na se obi okoyi nam di asewu no. Onya de net ni gu nsuo no mu. Fishing net no. Apata ni ba mu anadwe ni se ho ye praying ground. Okogina ni. Apata ni gura net ni mu a. Na de ni se ho ye praying ground okogina ni. Eni so betete no adana nchina 1 CD no dobi dokon so ene no man yo fidiem anoma didi wa fidiem anoma susu wo ogu fidie wura kwasia sa no yi pama sa na ochina bi eyi ni pama brebonia eto mpofrim eto ni pampo frim wo bra na ni nyadan ena na ho so ni penni mo chire mu asam bi eso na mrante ni baba wa de wo chire jimi obi timi dish obi timi de awai awohibra etu so chira awohibra na dia we ba ye baji aboso nda ye baji no wo enene oji aboso no wo chira no nkan wo but wo de he oba de admo chira no ono he do oba no how when you read the book of Isaiah chapter 56 verse 12 okasa momra ene abrante three friend number 4 chale bomba boys mo yi momra me kofa ensaba obi o chira na anya de pama no me kofa ensaba ba abrante me kofa ensaba ni awe ensadin what the Bible no na sensa mori ni ya mari ensadin na mrante maba wa babesia ko na sabi ababesia ensesina no a the Bible wakasa momra ene mrante frɛ from yonko me kwa kofa ensaba ba kofa ensaba ni ya we ensadin no ochira be yesene ochira no oni mu asam no timi di nsawie ni timi twehada yes so ochira be yesene ebebru so pi wobra woni mo chiema semo to mo sem kofo bi ka bi timi nya accident mo kwa no but accident sin da bia si no nkofo no mu na omka na omtimi no ka eni ba hihye bi nya na de ba ka hwe no na boto so piapie hey ka hwe no entu agu ka mu no esu afanto na anya ka David he for the agu ka mu aye wana tika mu e dia danse se omo ye ntoa omo bo ntoa wawu asa kwanhia we mu ntoa gu ka mu na ntoa ni kodi wu adanse se ye nam woni ye empty bottle enkofo na fele yen on feel ye no masa aye empty ama ya omo de ba omo ba nyina no ye de na wo bottle no mu no ene na control mu a se so ma ba hwe wa ye kra ya papa ye bottle no kra so wonu no se wakofro ka akopai no bottle akonya kunhia Amen. The Bible ma warn is what Sanya would enter. When read the book of Ecclesiastes chapter 7 verse 17 or 17 it tells you do song. Verse 17. Was it a map for someone else? I would tell me now, my money for some and also my money for someone else. One should ya or Chilby or Body and Show. One show ya obey Quasia did double brema won't fear no betrasso. Ubebubremo. 1 year later, other Baquasia. Yakopo Yawen, I'm so my one with the book of Proverbs chapter 16, verse number 9. Proverbs 69, verse 9. Babon Casa, Babon Casa, I can say, unfortunately, one there be that. Dear Babu was only Bakuma and a drilling quaho. Hannah Micaba and Rouse, yea, or between planning. Ochina, do obey any. Transi over planning nati. Uni Bakman again na kwa also nipan adwendwe na kwa. Na Awurade no sisi na namon. Age min sambo. Tell a plan we nyina. So soro. Chine wura no. Ambemu a, chine wura na ambemu a. Emfa. Plans ni nyina emfa. Hey. Also nipan na hedan.
onipa kuma and a dream come may say I'll do this may say me plan may say na mbeye na so Awurade na sisi na namo so Awurade na be ma di all can I dey abam Ono sisi na namo papa men show ma do tie Bible Proverbs chapter 19 verse 21 adwene pii yeah ene wo nipa kuma mu was it dia ba dia adwene pii ene wo nipa kuma mu ene wo nipa kuma mu na sa Awurade adi to ne begina na so Awurade agina tuo na be dey begina nya wo die na be gina o edi se bibi wo plan na gina ya eyo osoro ene so sunsu ene gina de ma wo obi wo ba bi there is a creator my dear brother anadwi mi kanfo se obo ade bi wo wamaye ndoba na zeni Messiah yes si enhwe na chile kwai yes sa wo fa Yesu so wura no kraje nkwa anadwi mi kanfo no ma wo anopa mi kanfo no ma wo si sa wadwe wate yes no chire wo wura yes wate o chire wo wura yes o chire wo wura yes yenka wo chira wiye dabi yenka wo chire hunu kwa dabi o chira no wo wura eti wo bie wa no aka if God permit onyankopɔ yɛ madom o chire ye be hia ka ala alebam gobe ati entrazo go enya gobe by shortcut dodo entrazo ngonye gobe ameria entrazo ngonye gobe ka dabi Obadia wan fa sanka amen wo mi adwiri ayi obi na kura yan yes obi na kura mi no mi anu to when you read the book of Ecclesiastes no Ecclesiastes chapter 10:14 no enna no tie waso akwasia omansam doso omade ba de nsam doso akwasia mansam doso obi asam aba na kwasia aso asem no na kwasia akokeka nsam ya na emunum ya abeka no waso kwasia mansam doso onipa nim de areba usu nim de beto waso obi asam kan ya eni de beba na chi unim de beto umma wachi wate why no bet show de beba because maami biko na ne manim say ochire bi eba amoma be ye ajanka na ochire mo nim so papa be frim enkola bi no mo nim so ochire bi beba amoma da ne yusia unim me ka kirawo eti Bible so obi asamba na wo kan waso ye kwasia okwasia no yes omansam do so obi asamba wo somu a na osunsuan e kan ne sade wo pe so nim de areba enso unim de ba si wo eni de beba na chi unim de beto wo so ne mpo unim wa de beto ma unim papa wo bia wanu a think twice before you talk. Yes. Mind your speech. Yes. Hey. But more dina jiri kwachire. Papa. That's social media na transfer cancer for you di. Obeka o. Obeka. E chira sam no. E chira sam no. Yes. E chira asam no. E chira sam na obadi enfa ne sanka. Amen. Untimi nkokuru obi just like that. Untimi nkosupo obi just like that. We are young boy amwani mra wo so. 60 years boy, 17, 24 years boy. Unim wa we ya. E tu kasa dwene unim o chire mu asam. Yes. And nobody na misu tofo. Yes. Opese o siesi o chire bi ma o. Yes. And no opese o siesi o chire bi papa bi ma o. No kure. Nenu wadomre. Amen. Nenu nkwaje da. Tie ba mo de kasa chira. E ma warning. Yes. What say okwase atwa wo ye. Okwase mansam doso. O mansam bi doso. Asem bi wa. Enyu kwasa okwoka. Dabi. Onim de areba. Ezu unim de wo nso. Eni de beba na chi. Unim de beba wo nso wachi. Anante banyi zamda. So obi di aba no. No obi di anam so kwaso. Wonte banyi zamwe da. Obi di aba no. No obi di anam kwaso. Mo kasa mo nyunu wo. Muti mama yo sem dimi tiri mama mo jimi too much. Yetu mu fa mo mfa. Enti e be ka de mo ye no ho nsama kire mo. Yes. Obadi awen ban sanka. Wo mi adwenu. Nenu wadom na. Nenu nkwaje na. Ese so ya brand na baba wa. Unhuru se oyonko eda no da. Na woni se wo kira enya wo dia. The beast. O kira enya wo dia. Ne nu wadombre. Amen. And then on kwaje. Amen. Even kwa adinsa kire kura no. Onyekopɔ ma one with the book of 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 6. Verse 2. O kan se ebre esem na metie wo. Nkrofo kan no. Ebre esem na metie nyankopɔ. Ana maboa wo. Kwa. Hwe. Ene ne wadombre. Ene ne dan. Wadombre. Ene ne wadombre. Ene ne nkwaje da. Ene ne nkwaje da. Yes. So by One catch. Oh yes. Go. O kan se ebre esem na metie wo. Ebre esem ene obi bie no se be de ebre esem. Ana maboa wo. Ebre esem na metie nyankopɔ. Hwe. Ebre esem ena me hwe nyankopɔ. Ene ne wadombre. O se ene mumu awu.
ɛne wadomre ɛne no nkwagye da ɛne no nkwagye da kyena nka ho ɔmfa ɔkyerɛ nka ho ebi Hebrews 3:15 Hebrews 3:15 say ɔka sɛ ɛnɛ na obi so sɛ mote me nea ɛnɛ wo so sɛ wote me nea mompiri makoma na ɔkyerɛ mi ma ɛda bɔne ma wo tie me nɛ na ɔkyerɛ bi ɔba adeɛ gyinem ɛte sa wo amen ɔkyerɛ bi ɔba adeɛ ɛwɔ pi dɔ bi ma wo amen ɔkyerɛ bi sɛ woda bɔne ma wo a ɛma wo da pa amen ɛma bo mfome dabi eti onyankopɔn twɛ di ampo yɛ wɔ nam so tufo ɛwɔ the book of Proverbs 16:22 Proverbs 16:22 baabɔ ne nkasa nimdeɛ yɛ nkwa so tire eti sɛ wotie ni a ɔsɛ nimdeɛ yɛ dɛn ɛyɛ nkwa so tire ma deɛ ɔwɔ nimdeɛ yɛ nkwa so tire ma deɛ ɔyɛ dɛn deɛ ɔwɔ nimdeɛ no deɛ ɔwɔ nimdeɛ no na ɔgyimifoɔ aso na twe ɔgyimifoɔ na so twe no ɛne wɔn agyimsɛm ɛno ara wɔ n'agyimisɛm no mu hey gyimifoɔ na so twe no awɔ ɔno ara n'agyimisɛm a wɔdi the Proverbs 27 bɛka asɛm akyerɛ okay verse 14 27 verse number 14 wɔsi deɛ otua ahema deɛ otua ahemakyɛ ɛde nne nne kɛseɛ ehyira ne yɔnko no ehyira ne yɔnko no woma no ade tena ɔkɔbu ne nuabɔde ama wɔ kɔfɔ te social media na nsɛmfu nuabɔ huna mfasoɔ bi ani so ɔbrɛ a wode kasa no nyɛ bra wode kasa no ɛbrɛ ne nyɛ ɛbrɛ ne nyɛ yɛwɔ bere a yɛde kasa yɛkasa bi ɛti obi kura kasa ɔsɛ wei deɛ ɛnyɛ hwee yɛnya ntoɔ obi tumi kasa ɔsɛ no aha yɛ kwan ho ɛnɛ nkorɔm na ntɛ no bɛba wani bi ne nteteɛ bi saa deade bɔ no osusu di ma obi na leta na ada ne nnuaba yɛ dɛn ama no Psalm 27 verse 14 sɛ mentufo nɛ yɛtɛmuani na awurade so ɛti woyɛ aberante no wotie me muani na awurade nyankopɔn so hyɛ wo ho den hyɛ wo ho den na wo nyɛ duru na wo bo nyɛ duru na mu w'ani na awurade so w'ani na awurade so yes sɛ sɛ wonim adekyi mu asɛm yes yɛnnim adekyi mu asɛm nti obi na kura adekyi no nti no ɛne ɔka kyerɛ me ɔne ɔmiɛ no wɔ Romans chapter 8 verse 28 saa na Bible ka kyerɛ wɔ yes Romans 8 wasena tie kɔ verse number 28 verse 28 wɔsena yɛnim sɛ me ɔko agba menim pɛfɛ sɛ wɔn a wɔdɔ Onyankopɔn no wɔn a wɔdɔ Onyankopɔn de nyinaa di boa wɔn wɔn a wɔdɔ Onyankopɔn adeɛ nyinaa di boa wɔn ma no wie wɔn yie adeɛ nyinaa di boa ma ne wie wɔn yie na adeɛ na to aso wɔn a wɔnam ne tirim bɔ so wɔn a wɔnam ne tirim bɔ so afrɛ wɔn no sɛ wɔn nsa ne ba ne suba nsoɔ no yes wɔn a wɔbɔ ne tirim afrɛ wɔn yes so ayɛ dɛn na wɔn a ohunu wɔn sie no wɔyi wɔn ato wɔn so sɛ wɔn nsa ne ba ne suban na wɔyɛ n'anim onyam pii mu abakan eti bɛsiraw ne tuufo nnɛ ne no wadɔ mmerɛ fa ho bɔ ɔbɔ adeɛ yes na fa ne dɔba mesi aso nya fa ahodie na Proverbs abɛka asɛm akyerɛ 24 verse 14 no wɔte saa na bu nyansa eti saa na woyɛ aberante abu dan nyansa fa respect ma nyansa ɛma wo kra mepakyɛw meka sɛ fa respect ma wo nyansa ɛnyɛ me na wobɛyɛ ama me o bu dwene wo kra no ho yes ate nyansa one day saa na bu nyansa ma wo kra bu nyansa ma wo kra sɛ wohunu a na sɛ wodeɛ mi ka wohunu a ɛso akatua bɛba daakye na wɔrentwa w'ani da soɔ ne ntwene yɛntwa w'ani da soɔ ntwene da ɛnam sɛ watumi aprepare ne yie yes ɔbɔ adeɛ ma dom ɔkyena kwa ɔbɔ adeɛ ma dom a na wode mpaabɔ de abrabɔ kronkron nante a ɔma wo daakye yes na wotwa so aba wɔdeɛ bɛɛ mu wotwa so aba hwɛ ɔyɛ wɔse woka ntwa so a wɔsɛ wohunu a ɛso akatua bɛba daakye na wɔrentwa w'ani da soɔ ne ntwene ɔntwa w'ani da soɔ ntwene da ɛyɛ na watie hu nkronkron kakra so da bi a nneɛma bi wonya ɔkyerɛ nya wodeɛ nti wonya biewa no ɔbɔ adeɛ adom ɔkyena ɛma Onyankopɔn hu ne sɛ ɔkyɛn bɛwo da bɔne kora mpa ma wo a ɔtumi prepare ne yie wɔ the book of Psalm 32 yes Psalm 32 verse 8 verse 8 Bible nkasa mebie w'adwenem ɔse ɛba ne saa no a wonya ka ɔbɔ adeɛ adom ɔkyena yɛbɛhyia ɔbɔ adeɛ mepamkyɛw ɔbɔ adeɛ adom ɔkyena maame na ɔda hospital na onim ɔbɔ adeɛ yɛ adom a onim Onyankopɔn yɛ madom a Yesu yɛ madom a Messiah yɛ madom a onim bi ka oda yɛ adeɛ mpa so a wobrɛ nyinaa no obi bɛsra ase ɔkyerɛ mo mfa ba mo mmra me fufuo still ɔde akyerɛ hwɛ fufuo wɔde akyerɛ hwɛ fufuo akyiri kwan na ka woda ɔyaresa bia no ɛnyi kwa sɛ ka wo sɛ ɔbɔ adeɛ madom a ɔkyerɛ ɔbɔ adeɛ adom mo mmrɛ me we like soup kakra
Bible said ban sana we kasa out the hospital wa. Me be wa dwini mu. Be wa dwini mu. Ma kyerɛ kwan ya bɛfa so. Ma kyerɛ kwan ya bɛfa so. Mani bɛba wo so. Nani bɛyɛ dan. Bɛba wo so. Nani bɛba wo so. Monyɛ sɛ apɔnkɔ. Monyɛ te sɛ apɔnkɔ a. Anamfuru pɔnkɔ a onim nde. Pɔnkɔ mu nim nyansa. Nnana ka ne homa. Sɛ yɛde ahoma. Afuru pɔnkɔ kɔ. Ɛne yɛde ato wɔn anim ate wɔn. Wobɛgyina apɔnkɔ no a apɔnkɔ no horse na ɔte so no. Yɛde ahoma na ahyɛ n'ano. Ɛne yɛde te wɔn. Ɛna sɛ yɛbɛ so gyina ne atwe. Nanka ɔrente mew. Dabi, Nyankopɔn sɛ nu kwase yɛ saa. Yɛyɛ deɛ do kasa kyerɛ yɛn. Yes. Don't do this. Don't go here. Kasa kyerɛ wo. Ɔkyerɛ na wodi ka asɛm no. Nyaka ɔba de ado ɔkyerɛ bɛka. Fo da wodi na about him. Me kura ma kan so me nkɔ. Asanka. Aye. I'm fancy. Oh. Ti on tonton no kyerɛ wo. Body away for the Sanka. Amen. Well, so for being Tiwe, I say, I know your church, Papa. What's it? Obey be what you back as a woman. You when you read the book of the book of Romans chapter 8:14. Okay. Romans chapter 8, verse 14. What's mean say? Osna dodua. Onyankopɔn ka mo. Onyankopɔn hum ye den. E ka mo no. Onyankopɔn ka wo. One onyankopɔn ma. Onyankopɔn ba sa be no abɛbɔte nya bra bontu nam kunkun ye no. E fe hum no ka. Yes. Unya tinka bi. Yes. Yay! Obadi went for the Amen. Unya tinka bi. Yes. Edu ko fe Thessalonica chapter 1. What the boni tremu a boni nim counter. Boni no ebedum. First Thessalonica chapter 5 verse 19. 5:19. Was a moon no. Eti mendum na tiumu no. Yes. Mendum no tom. Mendum no. Eti ne obi di boni edum na fei be wi eche no. Oyi wo to na mo bibi nkan. Ontere. Akoso thread. Bin count. Obadi ya wemfa sanka. Amen. Nenu wadom. Amen. Nenu nkwaji. Amen. A brother so. Obetimi afrɛ me sabre. Ami atwetwem komo. Me se twedi ampa ye wo so obehunu mobo. Amen. Na obemu ate asempe yasa. Amen. Yeni mo kyerɛ asemuti. Ene ye de ho bata your boss so ba sase. Ye kwatwere wɔkyene wura. Yes. Se obi ne kuro ɔkyena nim. Ye nam wei enye ye ne kontu ɔkyena. Obi ne de besi. Obi ne de besi. With the book of Lamentation, chapter 3, verse 22. 3. Verse 22. No. Hey, Radiado Yenti. Radiado Yenti. Any yesa. Nanimobro hono. A tuon try. A tuon chamao. Oh. Eti Eya froda no pa. Na de bia eden. Eya froda no pa. Anopa bia huma hu adekyen foforo adekyen bi o ma hu enam se wodi adekyen ni hye ni wura nsa no na o ma da na yeda foforo ma obi se otwadi ampo Nyankopɔ ya wo se o hu mi no mo na o me yehunu adepa o me yehunu dapa o me yehunu dapa o me yehunu dapa read the Bible. What's ya nti me se me kra se nti ne ka cha wo kra se Awurade ni me chefa eno nti na mani da so. Hello Pacho di baby akasa free. Hello. Shalom, Papa. Yahweh shalom. Pacho di baby akasa free. Rasta 14. Meet you. Papa, Awurade shirao. Asem na odi abi de Papa esuni musu do. Papa ya di for be brave en kase. Ya semo. Papa. Chese ni pampo ko ejuma supona. Big opo one ko ejuma kra na it ni we di. As been say when seek permission. Very good. Papa shempe do aya kasa seek permission from the creator. Oh Papa. And there or the phobia initial we boy say Obwade ya de na Obwade pa na say beji adiwe Abraham to dana che Obwade nsa ade be chi no na e fi odifo wu oh Papa and it me sum da ya Papa it me sum da ye hu de bi si dachi ye eso na ye di ba ye nto da ne nse Obwade nsa Papa you do na that's na e basta Papa the topic here Papa what is here what is here bye you don't see the book of Psalms 146 verses number 3 okay akwada sam no kai tie Bible Psalm 146 yeah obi dey watch 3 obi dey watch 3 tie Bible yento Obwade asem Bible nkasa ekinkan se wose dey wose mumfa munto ahemfo mumfa munto nipa na ahemfo so ana onipa ba enkwaje bi ni muso Huhum friko daw ni huhum friko osani kodotiem danwara ni trimo boy no trimo bo fa ho ayira hello Pacho di baby akasa free
Pacho FM Isaac, shalom. Ya wa shalom kasa free. Pacho me kasa free about it. Chala badi fonya. Well, what is your baby? Amen. Said the Bible ni o di church. Amen. Ya na ye free ye so enti na ye ho ne. Se na ye na ti wa bra won na se na ye kasa. Ti banga ti me de. De owo bi no ni unye ti mo de. E da wa se the Bible ni church se na be ya. Even se na be na ti wa bra bon. O wa de shira be. O shira so mami. Hello Pacho di me be kasa free. Pacho sa. Ya wa Pacho di me be kasa free. Pacho me kasa fi antiku. Pacho bwa ni no nyo kesi. Amen. Papa ba di enyo ma fra di no ma. Amen. Papa Pacho no mi ceremony. Ye be rama. Papa Pacho na me no monsa. No monsa. Ti o nchira paso. Ana ba twa Amen. 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 But yes, I can't so many wine. Many wine, Jimmy. But the Jim. And some Yama, Limmy couldn't talk. You couldn't talk and see one said that. So, Channel, Mamma, the woo. My name is design many emphasis the more body shall be also. Hello, Pacho, Jim, maybe I can free. Duma yesi enkoye hello hello Pacho dini baby agata free sabet Pacho make us free Asante region with you udi hello yakse Pacho make us free nyakwase with you nyakwase Asante region Pacho tie on benti on TV ni tie fa phone so ai Papa I can't put a mechanism. Why, your friends say, watching after my work, and acquire some power. Papa, as I said, you're pending 40 pieces in way. Teaching, I am on your cell phone. Papa, once the Obadiah dear, Mahama will position, or can say, or buy a clear for, or the you cook. Because I'm a pijapa. Nano, a fortune home. Papa, what a 10 years. Papa, what a beat you. You know when you say a Abano Obinia Amano, Abetana, condition Wonka. Okay. And I said, a Dorano, Abetija Wonka. Okay. If Papa, me the mechanic say, Miss say yen watchna Jimmy watchna na watrasa Debbie watchna na watrasa and now watrasa Debbie watchna we asimwa Oba dey shabebre why are the Oba dey shabebre you say my for the sia no di Mr. Miniam Coco for Mr. Munyabutre and any first year. Why? Munyabutre. Okobio Nansena me we no be bodia on Coco foam and our man Penina de Munyai first year. Who knew dear next year about the Atomoa Ebeba? Who bodia said next year said, oh, Yano Cotum, Kasiama now Gia, who knows what you about Kofi. Messiah no manya poteka kra say ni tedi and the fourth year now o ka bibisa me pese me kwakaka sembia yenya apotre ade nyinam yenya apotre 12 Romans 12 na ma wo ni nya apotre yes mu yenya mama mo ni enida so ahoyem so mo ntomo bo ase bibia mo ye dan ye ntua bo ase ye gobodia o we Ghana for pedia mondo. Hello, Pacho, dini baby agasa free. Hello, Papa Pacho, shalom. Yeah, shalom. Papa Pacho, your friend is an album because I'm free to see you. That will meet you.
If I'm going to be Papa, Papa was such me. Ami. Me pompa me sigana for obi o wa sun on tie. Ami. Yo wa eni on huna de so bo de kasa tira ne mba fi papa mu. Ami. Obo de kasa free is the voice of Yahweh. Yahweh ne ni na kasa free mu papa. Ami. But who kasa mi ti ho din mi shop papa me say na me gangari papa. Papa na mi ti jayo na mi kwa sorry. Na mi kwa sorry. Mami ko sande sorry. Enzu na mi gangaria. Azamenza mpato mi o zenabu. Wa hudi dada. Na mi papa, na mi ni suba ba ko ye say adwama ya mi number 1 papa. Oh, oba. Club, teacher beach. Papa, what some I thought one day na mi type you ba mi said am from my grandma. One day mi see them area na who preach papa. Sami solio, maintenance, asami kwa mi say, papa, maintenance yo. Me kwana mi say dem on so many wumi who pay. Holy Spirit of. Now kasa pay jama so papa jama many wumi who pay. Yes enne matia sachra avoid so I say we dey munya say anko fu bisa mi say me sister bi bisa mi say never mi say na ma sachra prekupe sa ana mi da papa ya mama. Amen. Papa umbrengu ye. Mati. Umbrengu da. Amen. Wa ona owa sunu be tie. Ona owa eni be hu say ya we na di wu ye adwuma. Amen. Papa umbrengu ye ko so ye adwuma no ni si ni obo ade enhira papa. Amen. Papa u go te joni ma ka tira ya we say na bu si order na say ma yira. Wa shisha me hu me. Obo ade enhira papa. Bye. About the issue of a brave. I do when you see a mayo. Aye. Emma whom. Oh, day. You know when you see a mayo. Now was a moon yourself and young cousin punch up what you know. No, see, I'm quite idea. Now by the book of the book of Acts chapter 1, verse number 8. Oh, the woman, be Panjamini and tell me, Nitin Crown, I'm preaching on my team. I got gun confonson. Obina, now sorry, maybe a baby, sorry. And so me preaching Timmy Sire dying. Everybody, I'm almost call back. Yeah. Papa. Who small be so on my chest now what tell me crown. Oh, chat baby walk around now. What me preaching? Yakanya no na. What you better be yes. What it? Was word no you being free when chine. Listen, Acts chapter 1 verse 8. Ye Bible. Nemo so kuku buy and so. Munya holding. Debbie or see Debbie ye bunya. Mubenya holding. Kuku buy so bad. Mubenya holding. Ye bention commission crofo be. Mubenya holding. Ye be kumun crofo. Mubenya holding. Ye be you. Mubenya holding. Ye be threaten crofo. Mubenya holding. Debbie or see kuku buy so ye benya holding. Na moye ma dance for. Ye be dia ba dia. Dance for. Ye be dia dance here. Jerusalem. Any Judea. And Jerusalem for the start to my free. And Samaria, and Samaria, and Yakope, assassin, no, Nabaton, nobody buy, Miss Media, nobody Shamansa, and one no. About your money, amen. Oh, my dream, amen. I want in your focus. No, Yanko, Missy, Yanko Pomeb, Oh, hello, Patrol, maybe I can free. Hello, Apostle. Yes, sir. Oh, what is it? What sounds about me? Amen. Man. That's it. Yes, Solia. Nazeo. And the enemy say, Obi there, the boy mine. Then you may want some there. Baby, as I say, as I say, I didn't want to have a body. Yeah. At the baby here, as ready as then and man. Yeah. They say, almost one. They say, that's a smoke. You will be in a door because only time or the time. Now, so the other at that scene. What is that? Amen. Just one. He could die at the say, oh, fool. I'm sorry. He said, he has a fool.
Na mi tu mi usa obi na bo mi ubai. Asina sumio na hina mi mfanko. Emma minisu na matunyu makase. Odima funya mie wasideni. Emma minisu na matunyu makase. Akama funya mie wasideni. Yedi abo. Ipenyina mumrama yenda Awurade asio mumrama yansha nidiye ni monyam nitumini na dum ni mobro wunti mumrama yambutum kutun sorry wo Awurade animo asida seno. Hello Patodi me biaga safri. Hello papa. Nya sorti seti asafo. Hello papa Majo. Meju so. Papa ba me ka safri asantman po. Chia santman po mfo nyina. Papa obi ahụ ya pa. Papa nyankopɔ nsira o na asempa a wo de abrɛ. Oba de nyankopɔ nsira o. Amen. Wo se Ghana fo oman nyina hu se ɔkyena enye ye de obi ɔhwɛ ɔkyena so. Ɔno ne oba de nyankopɔ. Very good. Ye fa ye ho to no so. Very good. Etita abrabo ye ni die besi kyina. Dabi. Ye fa ye ho to Awurade so no ntutu ya namu wo hwe ya kwan so ye. Ye mu abrabo ese ne fata. Na ne asofo bi ehyehyɛ konhunu enoma bi ense fata na mehu draws kala ye say ta no mani nyina hu hia ye ka asempa no ne oba de nyakopɔ ahye papa nyakopɔ nhyira wo o nsema da bia o de som Ghana fo oba de nyakopɔ nhyira wo nsema wo ka kyerɛ sɛ o nyakopɔ wo sra e wo so na nsema wo ka no ama me first papa na me obi a me ya akrabone na feel last year me tie wo nsem no papa ma fa futuo na asesa brabon so papa me na no me frɛ me ka sɛ first na me mua de na me akrabone ma me soma me kura me nkɔ edidi atemba sabasa na papa me feel sɛ me tie no oba de na me so ama ma sesa oba de nyakopɔ nhyirawo oba de nyakopɔ nhyirawo na koso anya akokuduro na wona wotrete wo nyina no omani begu ase omu nyina abesakra no maba asore na wo year off oba de nsha me free. Hello Patodi me ga se free. Papa shalom. Ya we shalom. Papa shalom. Oba de adumo. Hello Papa. Papa show me free my kumasi. Man fo nyina. Oh, very for better papa. Papa na de what here for. Oba de shra my family dey free. Papa I'm say akasa yam fa ya oba de memunti. Me mame. Ni abema one na yiri nya akasa kakra. Asimo akacha ni say wo ya me watch show. O ka sama na penumre na papa na wu. Oh. Papa, ebe 12 more na papa na free. Ti me when it says enko ma oba de be ma nke bia nka ma ne sa. Papa, oba de be wa bie ya ni. Oba de nsra opa. Oh, oba de funny crazy. Ai! Enkrabia mu nsam doso. Papa. Proverbs chapter 18. Proverbs 18. Verse 21. Oh, winning kwa. Our teachers. Na the odono no. Odinaba. Ow. Teachers no odibekano. Sounds now the book of Isaiah Isaiah chapter 24 verses number 15 yanko and 8 yanko. Isaiah chapter 24 18 verse number 18. Isaiah 24 18. Kasami chiro man no pa. And na obi timi kasama no pa se na Awurade kan yai. Miri wu anwumre. Du anwumre no a. Wawu. Otimi no obi din komo no anajo. Ade ba cheni yesu oni ho. My brother, it took the book of Ecclesiastes now. No, I can't want so much of the book of Ecclesiastes chapter 9. Young Brennan Krabia. Oh, second for chapter 9. Verse 11. Verse 11. Me say who we are to say. So much who we are to say. And ya who have 40 years to Debio. And ya no manama de doko. Debio. And ya sa 40 years Gani. Debio. And you move 40 years Hunya. And you need 40 and Munyam. Debi. A Brennan Krabia. Brennan Krabia. A 2 minute. 20 penny na. Says one.
Ecclesiastes 6:1. Osa ka 4 chapter 6 Bible verse number 1. Quotation from Mani flow. O say boni bi wo a. Me hu no wiase. Me hu no wiase a. E dos nipa so. E na nsem bi dos nipa so a. Obi a onyankopɔ amanya hunya. Obi a nyankopɔ ahye da ma na hunya. Ani ade dodo. Ani ade dodo. Ani monyam. Ani monyam. Na de eye ne kra akono biara e mo no. Obenwu obi na de e ne kra kono ko emfun. Je say ehia no. Nanso onyankopɔ amane kwaye ni bi. Je say obekom na onwa. Enye be chapa dia wo bi enye wo chiram. But yes, what I want to oh, I'm sorry. When you could palm and pay any be a Japadi or paying or the name no idea, Obia be the idea no befa. Yet the Yehudian idea. Until I young boy, I very careful. I'm very careful. No one can yen may be Uncle Fakesama. If they be a black independent did then, up to so prepare ye. How be did ah, who be did when you better to know a dead a free one sap. Let me prepare so basic dying. Uncle Danny. Oh, with me to brand new car. Send one to new Wabisio. Ah, Serious. Brand new car. When you say Bekunua, Quatra Chanchaman. Yes. When you say Bekunua and Quatra Chanchaman. No crema. Tia Biano Casa, me and she Casay. To your poor Cassembi, on them double, on them, your friends say, you penny and David. So I Cassembi, Psalm 25 verses number 12. Psalm 25. It is showing Uncle Verse number 12. Nantina, when you be no slow riding, maybe you're slow riding. Better than Quayon Faso. Can send me, Umanki can send me, sir. But so Quanya, Befaso, Befaso, Okabetanabapam, Kratapam, and I see Fanya Sassi. Oh no, hallelujah. Amen. What's Nanya with your water? Debbie. Fahumbo body. Yes. Opinion your chilewura. Yes. On what dancing the media chilewano. Hello, Pacho, did maybe I got free. Apostle. Yes, sir. I didn't know what. General, meet you. Shalom, shalom. Yahweh, shalom. We just say, what they can to me now more than so. Amen. Or John 3 verse 34. The young body of Lampa. A dynamic one. Yeah. What is it out? And now, 24, a pastor, we just know. Pastor Chief, Pastor Minson. There are young Cassie. Almost on 2 more than 30. Apostle, I'm saying, I said, the baby dinner. I have Papa doing. That's what framing. For a year, baby, I say, I think, Queer Bishop, and if you couldn't come, said one of us right. The original of our family. Now they all can't, when Apostle quite much, but you will be able to send a couple of us already. Then I'm saying they're quite upon a day why you're dear. What can I say? I will be that years of by. But it be a new be a man. The Apostle body is now. Eddie, anybody away, your body and almost oh, yeah. And then the guy says, oh, it is really won't get what really won't get you guys are touching. Now, do you do the Apostle? You quench your moon, atonement, and a parcel banana, and then the Apostle now. One day over tell you. Aha, to what himself. There was some more than Apostle I need to see. You know, I mean, I was about the issue on your Akuma's idea, ma'am. Hello, Pacho, maybe I got free. Hello, Papa, shalom, shalom. Yeah, shalom. Hello, Papa, shalom, shalom. Yahweh shalom. Hello, shalom, shalom. Pacho, men tion wo TV ni swai. Tie phone ni swai. Emission is a thing we be asi. Emission no semikakaya. Emami emushishimi. Mi free ya nesese mi siesi mi wu. Mache Yesu orifa. Nimako Namashe Mafriasi Niame Amamebu Otemwafu Yesu Kristo Oribo Obebu Yasiati Papa Yahweh Shira Wunye Yembrem prophet Una Woka Ebem Usha Ejina Edi for your mutata with your Papa Jamu ya toro fo di fo komishafa toro fo ni kokonsafo se da bible kanzo ya kokonsafo anya wona kokan yo wonye printing press papa ya we hire wo me say chichira
ebesan omumbo po ebeda na ko mo amoso omagina to no hihye yi no ma shapa no bia no enye ye da kodie bere be sore se na Isaiah 54:17 kan no akodie bere be sore tie won eri nye na pekire ma bia nso be sore tie won wo ya swam Isaiah ni tim ye bunfo e wo Isaiah na sore tim papa unkwanso wate unkwanso awu omani champo se unkwanso ononkroma so fo mo sore tie obiara no unkwa eso de nsira na obo ade de ama wonti omani brewo asem no kasana asem ne ba ya mfanso mo to mo ntro mo ya mfanso mo no mo ko crazy ni banku bi nton no mo ja wo life ma ya mfanso me na nso mo na nso mo petua no mo tamasem na bombo de bia me kase wo kasa chira ba yimma wo kasa je ti bonko so fo me se obi o ti bonko so papa ade tan ya show mi za ya chiro mo obo ade ya chiro mo se yenko ya grada na oba de nya ncho mo se bulldog o kan kwase asema bidi nchesem se ya so mi za ye fu ene de oba de wan ya nchiro mo na so oba de ya bo achi ya chiro mo se yenko ya grada o ma to ni bidu no o mo ya kokonsafo o mo ya trofo na ntutwotwofo no me se sa so no mo ba enye ade biro maye wo humu no ntino so abe no mo fa ko humu na wona physical no mo twelete me si ombe bre o mo to be de ba ko she wasa na ego mu gari mu ania de wasa ego mu gari mu se tongo nje so mu do mu ye o mu di fa na o di afa ntama o mu hu do mu ye nto mu hu do mu ye me se wona ya so ma wo ye genuinely apostle emeritus doctor mu doctor when is asempaka mu doctor we are 2 ma je 3 je 4 je 5 me se we chini we ni apart from obade ya we chini we no bia ni bebia apostle doctor emeritus oko ajima filemo oko ajima what in bible decoder bible dynamic bible emeritus. But I was you. Hello, Pacho, did you have your gas free? Madame Miguel, my 3 trillions. She was so much you 3 of you. And I was a matter of when you want. Hello, Pacho, did you have your gas free? Yes, sir. Mente unka yo wadama. Okunie. Ase padi ni enkwa gisuma ba ovie. Akwa de ya we nshirawo. Amen. Ye mu bi enyawa ye nshiawa nka ya hera. Aba de na mo nshia no anyamia. Na papa. Me kura de nkomhye no me de no toto so amaten bia na ese fear and panic. Asa tan bia na ehu. Ahia me so. Ba enjira nko obo ade so onam oso ekasa kire no me yisa ehu ni nyina ye den afimi mu da bia me ka se usuro bone na se osun ya we yi a obebo ho ban emfa ho nto nkomhye so ni ye na ya we nim ni ma o na papa obo de nso ro kwete se pa na wa boss no James 14 to 16 hono da bia sama me kan say ochina mekwa ha ochina anya wo de ya na wo de awa ho sama play ekwatehwi ye de me kan say o ka say obi aka say me kwa ba be say me ya obi bi na no ka say ochina mekwa ochina papa na me ma hye because ochina anya wo de ya ya do ya sa wo hye ya wa bufu kra na so ochina na ye wan ka sa wo de abetimi de aye bibi ya do me kitae obo de nhira so nam so ebie ye ni ame hu adifo atrofo baba Thursday no me frey Tuesday me frey amenya ya me ya pa na asama na wo kase enka by election no muntwem no na eto makoma so pa se papa obo ade na mo so kasa de senka o mampeni betie pa ma ba mu for de o na sifo matie de wo kana ko me so obo ade na mo so kasa pa nka so vie be ba kire se Siawa kura na papa nka watwa no watwa ni siawa kura chese enya ka ebo bebre ebe ya ho to kura because party na ni pato forma na sese ono na wose adi ni jina so papa nanka ye siawa nka sika atwe no boje hwegu bia ni ba bia obo de nhira wate e ma wo ase me member
Emma who are semi member, body in shroud. So now was sacra movie. A family anti dynamic as I show my estate. Metia was so form of count when any above form so I say, or body in shroud bibiara. I had yes work above for so my son. It will be a shot. And now my new gumi in a sen. 0242327172. Sa box na me bwan ko bi ato gloves a shemensa. Se messing ko Holland na me ko brimo bro ni bi na nyiski nyiska me di Ghana. E no kap kan okra onya bo afọ da. O bi timi sraw bebre. Itu abi ensa e na mo nkrofo bi so betra. Oba de nsha wona aso yasane. Ni etimi di nsempa ne ba. Amen. E be yi nkrofo. Onso ufemu di awo so wo ye no. Sraw so ni asasi wura se. When Shram on the double museum, amen. No more in NCA, Amen. na omfa dan kwaso nkayan. Asem ni mudo. China dia. Unfortunately, wa ho obi nim adichi mu asem. Enne na yewo dia. Ti odin kwaje krom se enne de wadom mre. Enne no kwaje da. Watibi di enkwaje na wo mu no akukura dana wunyi besiesi da pama isro ba de se ohun mobo na ensem ye piefi woni na se de o hawo ni musuo bi abrewa efe no wate onso sanwa no no moa na wan ko ka tomorrow bi amfa ba mo o tomorrow tifio moro tifio no di nsemfo So ko tu dinadwie ne se Ibitime tuna at any time. Because when you feel our grudge, if you are young, be fear no work say tomorrow. Ibeshiano. Or pay fini them pen as one as into me. But they are born. More I born you. So they are born. Saka kwanu to be an okase if God permit tomorrow. Anka more be say if God permit you know. Enka tomorrow. But oka tomorrow kakeno. Moro fu say, osi firu ani nyede into no. Odi abako bonu trip. Molo ayam fu so. Esi mesi so oka tomorrow no so. Ono so afom osoro. Nti uye kremoni na wuti zongwa jai gobe no. Lebam gobe. Album gobe. Okay. Na jai gobe no. Utiwo abrante asantini ni ochini abrante obie wanu a na ochira hey na be shia boys but chale moro we go crush ade be chira ka abono a crushing so we go crush hello but you did maybe I got free yam family afaso radijla ami ano kesupa that's it ele gobe I want to play Kwame Chematin. I'm with you. Patron Munia Jumani, your show. That's it. Patron Wanama. The Kanka, you might possible. Don't travel 34, the Kanka, or no, yes, I pass a car on yes, don't 334. Didn't pass man or can you pass them? Additional. Patron Apostle Paul, that's I can say me, at 1821, come Apostle. 1821. Fosi. Na okra won say. Se onyankopon pa. Mesa ma ba mo nchen Yo, I come last one. I was way out there. I was to bajo. Omo tata uri nyina. Akeka kan semno. Me bajo computation omuti. Isaiah 41 verse 11. Bajo kama apostle. So 41 verse number 11. What is here? Wana wombu efu nyina eni bewu na wasopa. Na nipa woni wo enya no. Be yesede wonye hwi na wayira. Apostle nyakopon shira wo. Papa ka be Martin. Radio Tuesday come. Hello. Jamati why the word is shabibri. I as said your Paul the okra
anuanom tie sɛ dia Paul ka no a na omu nyina nim sa asem we yo ɔse de wɔse no kra wɔn sɛ onyankopɔn pɛ a sɛ onyankopɔn pa ɛsama ba mu nkyɛn bio ikona ye nyankopɔn pa ai open wo wura o hello Pacho di be agasa free hello Pacho FM pata free asafre nzima asafre Chenzima all the area of you. Thank you. Hey, Apostle. Yes, sir. Ya mention of papa. Na, ya kan se mti ya me tikivni so ran so ti. Akan ene o kasa eko wo amayofo no ono ni ne mani obi. Se ya me dinze ana me kan o majini se ka o menya kwan na o mai ma me mo kwan ya da no kwen nka talment wan ka tanka za wono abozo ngeze uko na uko prikianga sa nze me hu se dia tata mu yo mu nya ne tiwo na wasem na o ka no o mai no yie ni nyanyame asuma onti uka na senka obetia wo dem kan na ye o mamu a eye mamu pa o nyame bi a hye wo sase obia tia nka o mai Ghana nka hawni tede na anu asema esi ye sebi na bi muti diga media so edi be ye policy yesu aye nyanso wie ye diga miti za asema radio so na mi to mi ra ho na o mai Ghana ndi dia pa sebi na haye asem ko sese yonko sebi na anti ma nyo yo sisi owo no wo bia ya o obini ma sebi omo akwaja omo ma no mabusia domo a omo hwe bi ko ni bi a konkwa omo hwe bi no maka na we sebi ko tia ready so edigwe aye policy ojo tira nya odia onye akwa wo kan sa atimo tira wo nim ne beto we ba be ye rough young boy young girl Apostle said sebi na menshira ena nya menshira ye fun a nya medu tum a owo ya menshira waja ne o maame a omo nya ubodu tu sebi omo ye fun a owo ma o my Ghana ne biase fa na obo menshira ne beti wa se so na fa de ye aduma ma bra wo bre no ho aba fa me was body shame wo fa ni me nya gross how Shinkrofo bi yon boys bi videos na krofo ma dwini hwe masa montomo boys montomo o pre woniema bi awo obi dirim ni pa betimi abobe ba no kra no ba ya pe the first month the second month pepepe uninkwa Slow. Hello. Yankwa manani. Me da wasipa. Sawa bo me ho ban. Very good. Free matter for sim. Na semi kodana dona. Dai boni susu. Arewo ni nisuo. Etumi for me pa. Na se wa mami. Na wa tabaka sino angata miswa. Adie bechi miselio tubinim adichi musem edie oda seni biare ni mo ni pe so where you nesi na adie bechi miselio o enimire aboafo a omubu amom na papa din sempa abre wiase no ya we shira sa aboafo na obade ya we shira obade ya wakoa ne na kenkan for pastor J pastor Mensa living ya we asafo meina eni obi bia na otie nkwaje hyemi apostle sa de we ya o we be preach o aba kansem o adichi musem papa wa ba kansem papa adichi musem
Remember me baba na ti Italy. Also ko Ghana ba ko me ko Ghana do. From baby. Oh. Ni pe be kra. Monsieur papa. Omo kwa omo baby o. Baba asemi si wo Italy. Na me de achro nyum bi da ho. Na ko meto wo platform yi achro. Si obi try say orokọ aba na wansi am baby. Yo wase no. Ontie na obade wa ko aka kire wiase. O fa de ball bra. Ebe yi amon. Fi se o kire nya odia. Okay. Ne mu ni amanya odia. Ya wa plan nya odia. Nti se de Awurade akọ aka kire oni. Obade adoma. Echina meko say ni say. Obade adoma. Echina meko adwuma. Oh, obade adoma. Echina meko asori. Ti se o koda no se ye wa ma wo ansori a wana wo kubisa no ya wa ko a obade wo nhira oba realize in Germany chia Germany fo nyina obade nhira bebre be teach from 2019 na me trans na me cans e kanya me si en kanya me obade sabre no fe bi ma be fe bi ma ba te se bia fe no mo na be ka wo system bi na fe di o ma to amanya fa ba bi kura hey obade hu ma mo bo amen. So you say, or can you say, yeah, but yes, sort of blending in some style because your system was yeah, about your mama. Hello, Pacho, did we are free? Kwanjiman, shalom. Yahweh, shalom. The double idea say, no, senpai, and I would dear bray. Amen. As a salmon nitipo, no, Ejina, James chapter 4. Verse 13-14. Ampa ejumamu me pon a me kra o so gba de ya adomo a ade panchi o ampa ogba de asma ampa me da se me paucho me hu video bi TikTok Arab Islamic scholar bi na wo ka say one Muslims Omon kan wo baby ha say Israel fo nyame no ono ana ye Arab fo nyame na se ni awoka ani nie we Muslims we never claim that Allah is Yahweh. We never claim that Allah is Yahweh. Enti Muslims mpenifo no Saudi Arabia ni Kuwait ni Iran mpenifo no munimu say Allah is not Yahweh. Esno Hebrew fo nyankopon na Israel fo nyankopon no mfe no Yahweh no. Ena esno Arabian God and the God of Islam no. Omunim say enye Yahweh ono ane Allah. We basa menka se menjiro. Ubetimi asa minim scholars ni bia omo nso so be ka say Yahweh ono an also friend Allah entino said the Christopher mu no ya won krofo bi sei e bi sei no sa na abenya bi o Islam mu entino esra wadama so say esu no nyankopon a nye Allah ni nyankopon de manu a da obehia Yahweh no we hu de obo so ba asase. That's the reason when dear Messi yen to nyame bebre ntungu na fi yen go straight oba ade adon. Who is a creator? Yeah, there is a creator. Obi na bo wiase etinu oba ade adon etwe bibia atia nko kanyame na we na wanyo obi se Awurade ne kura no emesre na dwen se jama Awurade ni international name. Wanya Japani. Wanya utitwi hu na wujini. Wanya Japani. Ase wanya ncheche bi chirama. Aji ose Awurade international name. Oh, Debbie. Uchi babu de kura wo the other translate here for Johanna Kristara. Ya be sreka ke kura. Ya so say I said, I'm ready as a friend say, well, we fear with 4 person over here. No munya kwa nyamu so akotomutu.
no my jawam ni se moto na ne be ku amo ha wo bi mo ya on se bi wonu ba obi kasa ye aye hu Dabi we di pano emfa mo ha onum kura hello pacho di na bi agasa free Pastor Mensa Apostle Asante da obo ade ase amen enne nkyerɛkyerɛ na ɛba no mene mabusuafo nyinaa yɛhyia TV ho a yɛhwɛ mo mefrɛ efiri Ganta Liberia ɔbɔ adeɛ ɛmoa Apostle ɔmo amu nyinaa ɔnka mo ho wade ade pa mo yɛ na mama yɛn nso enne nsɛmpa no aduru Liberia memu nhyira na yɛdema mo nyinaa ɔbɔ adeɛ mo amo na monka yɛn nso ɛwɔ Liberia ha ɔbɔ adeɛ adom dakro ɔbɔ adeɛ dem bɛba na mabɛhwɛ ha so da CP investment badio na meka sɛ meda wase ɔbɔ adeɛ nhyira mo nhyira Liberia fo nyinaa yɛwɔ nhyira Liberia fo nyinaa. Hello. Nsampa pɔte de minti na de bia meda mo bɔ mempa ya meka de anya sasa bɔ nsam di fususu bɔ nsam ne bɔ anya ne bɔ ne nipa bɔ Obaka modu Obaka Apostle Dr. Philemon Okun Adjman Nodun mesi Elohim Yahweh ntwani boot okure bi ne basa yemfenu nko bebia nemum Rome woni busumbe nyina yefenu Jupiter nature hona yemfenu nko do originator enyimbiri ama Bible no akasa Apostle Dr. Philemon Okun Adjman papa atasefo Elohim Yahweh onfa no doba Messiah do na onhyira o michia Pastor Mensa living our asofo nyina ne aboafo a wobo mende nkwagesema otedem olutwegu se ochina enyemedia timemfam ho nto otiasefo Elohim Yahweh do papa enimpo a ye kasa tede wiade ne ya na ye boy ina na ye control wiade enimpa yesu ne ye ban ye kasa ne ye ndie baka ne yankopon obo wiade no a ano no ka che na yen hwa de chi ene ade sen no ibie ya no pe ni furu na waba yen dwene ho ni hu de da no nsem na ye ka no eda na yesusu ye gi nsem ni akwahya no owura yanka se ye ne yan ma ye pe obi ni nua ene kasa na da ne ya ada odini nsesi ni bukade ewiade nankasa na ohwedo na no control Apostle ende ama Bible na kasa the Bible na gu apaso apapemu amenye hu de yes yensem bi woni fese ye lifi yenum ni fese ye ka yenhwe yi na ochena owowura edano owowura enyenye ye dia Apostle atasifo Elohim ya wo nhyira onka ho onye wakuma de bisedi hina mo Papa Shalom Yahweh Shalom isi wachina bi edi obi ewu wakasa ma entimi anwo da pa ma no wakasa ayene kasa edi abri bia no struggle cause to bia me say we me twa so ntam we say obadi adom no wanya me one way preacher to the asem dom me a nam dia ba obi asay nabi to bi o timi nyankopɔ we o say onku but the way I first ka watchna just like that na okay adiachi ne fo otwe faabo o mbo se na otwe ya den e fa ne bo wa otwe no ka na wie sa no anye soft ama no okasa ti se na ne dia no otwe fa no bo obi won so a ochira obeka ni sa wuna sa onche so obi mpo na ma adiachi but the turn one day no akrashem na ni da so nyina ni nyemo opere nyina no no asɛ no one day ochira wura
ochira nya wodia the men for chire ni agro don't joke the show to tone some ye at the Bible ma warning me say quotations ni biom na ma mo watin sem biase na biasam na ba wiye at the book of Proverbs 27 verses number 1. We are James 4 verses number 13 to 14. Tie Bible no. Verse number 1. Bible nengasa. What's unfortunate wa. The men fortunate wa ho. Na woni me de da be wo. Na woni me de da ne be dey. Ebe wo. Woni me de da no e de bra wo. Woni me de da no e de bra wo. Yenko James. We are not the book of friends Luke chapter 20 Luke chapter 12 25. James 4 verse 13. What's the nengasa? Oni pankwa. Na afemu mo ka say. Mo bi ma no mo say. Ene na ochira. Ene na ochira. Ye be ko say. Minister hwe ka say. Ne yakɔ say. Asame ma hwe ka say. Yakodi wo afi. Ma me a wo to ayi wo. Hwe ka say. Ye nya mfaso. Ohene hwe ka say. Nanso monim de be ba ochira. Monim de be si ochira driver. Monim de be si ochira. Mo kwa na de yen. Dem be crop onyusu igbo permit. Onyusu obo ade ya madom a. Onyusu bi. Na mo nkwa na den. O kasa ti na nkwa ne ya wo de. Ye bi se mo ye huhu. Oni pati se hukuro. Eyi ne hukuro. Se yi no se no ya. Fa yira. Wa balance. Nemo ankase se mo kase. What is watch now? Nemom ese nka mo kase. Se ye wurade pe. Ye wurade pe. Ne nya nkwa. Ne nya nkwa. Ye be ye. Ye be ye. Ana ye. Ye be ye. Wa nya sa de aduo. Ko se le fe be do na wo twa wo bo. Wo timi nwene. Emfa basapa fa baako. Luke 12:25. Enka ne tentroma ne ye yo. Wa no betumi about us mu wan. Eno betumi adwinwini di basafa ba kwa to bi plan we are planning nyina na dia ma dia nche na se muntumi nya adekitu yi na se muntumi nya sa dia we dia na mudwinwini de aka ho onyankopɔ pɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ wo betnya plan but ɔno so ɔma ni mmɛmu hwɛ ɔso ɔma ni mmɛmu dabi mo adwenya sharp to we no asama woni asa ka kyerɛ sɛ ɛda na wo wuram no ɔno otutu asi ne yie ɛnya wo ho ɔdene so ɔno amemu a ɛnyɛ ye yankwa ye tim wa asase so no the book of Lamentation chapter 3 verse number 22 ni say ɛnya me o ɛnya me Awurade adɔ ye nti ɛna ye wiesa nyina ye wiesa ne ɛte asase so ana mo bro hunu to try mo bro hunu no so wo money hunu say wo seek permission from the creator ne nchaya mo bro hunu to try ni mo bro hunu atu ntwa ma wo da ɛyɛ foforo da no pa bia ɛyɛ foforo ma da no pa bia no hu ade kyen foforo wo ti asempa nokre Mr. Obadi so me yanti asempa amen o ma wo nti asempa sabre ya wo hwehwe adwisa kyerɛ kwa o mo amen mediasi pastor Mensa papa apon sɛm no so ampa Okyena nya wodia ehwe na wonfa nwa ho abusuafo asɛm na tofam ehumi se tuetuetua ɛdeɛ na wotwen fa wo de na mesumi mfa me de ne mfa mbɔbra na ɔbɔ ade otweduampo ohimi yawe wonhyiraye na so no na de kye ɛyɛ ne dia abusuafo empenifo so de ofudu apa na epia no ɛdeɛ na wotwen so apostle kwagima asene mu ani na bia watumi di asempa no abesum adasa enti ne number no ene gu screen no so no 0242 327172 0242327172 and that's 0207211337 eno ni number no idi ni afile monoko agimai tikito bi no we so akrebi obet media support no fa support e be nhyira de amawo essence o hwe dwuma so papa yi wo ye wo memo ha eni se de obo ade adom wo de na hwe ne course ba me hu dwiri me yie pa eto da bi ya na bi fu bi dwin se course no e bi a ye hihye ho na nkrofo frɛ e ne nkai wadaje papa e bi ya brekra ni sha ka ye bie call na tomo a na obetinsam na so bo ade nam na kwaso esanim tese mrante ni baba wo every morning e di dwumadie se na se wo de usika support a umre nwo edi so apostle kwagman asini wate na bribia no onfa sempa no emfa ensesa emrante ni baba wa na daachi ni enye papa ma ye nyina da enti number no ye 0242327172 itwe no we so ebi opeso de mo anso efa bia bank account nso a ene de from mobile money to bank nso de aye very easy enti ene go screen ase no ani Eco Bank 144145903 any account number no nafa kakra bit media support no fa ho na obo ade adomo a Tuesday ya wo ya adomo a
yes ya wasafa apoa so edi asempa foforo edi aba shane so na follow Apostle Okwajiman e wo social handles so TikTok Apostle Okwajiman no the 7 aka ho and follow na afei Facebook nso Apostle Okwajiman omode na follow na YouTube no so omode na subscribe YouTube no o subscribe ya subscribe YouTube no subscribe Apostle Okwajiman na mo share so Facebook no akronfo ni pabonefo woni empa nyankopon adwuma nkoso no akronfo no wono ma clone Apostle account bebrebo account Apostle Okwajiman mi psra share so original Apostle Okwajiman ni page no followers no 300k plus so what is here 300 plus k etu ko hu account bi Apostle Okwajiman na ebi a nipa be 1k 2k misra enyo no hwe no bi anada wo opo de nshira no yo so libia osafo yo nkrobata pi e wo Ghana ha eni wiase se asafo no bi eni ba bia wo abomode asodo budu hu be ambassador na frey Nenjuchi nkomo nemo wode amasafo no bi nya den embre krom ho na yenhyira ede ama won so ewi ide branches ni nyina ebegu screen no so na won so watumi eti ahwe ba bia won so benya bi akọ papa obode we shall know your so for so ndias yes Sabbatarians every Saturday dia Ghana right bia ukwa Central region 7 branches for Central region branches are almost 70% Western region. Livia where we are Ghana, Livia Safarina, Okebe Sabre, or Holland, Livia will be all, Oko Belgium, Livia will be all, Oko Canada, Livia will be all, Oko USA be all, Oko France, Livia will be all, Oko Germany, Livia will be all, Oko Italy, Livia will be all. No, because me buba is Ramadama, Yabi Biarano, Tiname somebody to swear, to Gideanamon. Yes. And yes, be a obekono muti baby hunu. Baby. Ko Germany, ya waya so dan. Tuanamo, ko Belgium, the same thing. Yeah. Ko Holland, the same thing. Right. Israel, ko Canada, the same. Opo ade hu mobo. Amen. Betu gidia na mo. Correct. Men trafie nye home support. Debi. And you gidia na mo. Na mi hu ya nka banyansa fo nka bida. Can be. Right. Ne topic e ba so kyeranya wo dia. We say one day sa no. Ne fere umfere bi mu. Nana David can say Psalm 127 verse 1. Okay. Psalm 127 verse 1. Psalm 127 verse number 1. Babon kasa. Into a body somewhere. Babon kasa. I can say. Or see. 127 verse 1. What is say Radi and see Dinoa. See Dinoa. Or one I was see your Juma. Se Radi and Rian Cronoa. So what dear Amadi Pebi Anch. Or Rian 4 or your pepper. Ye nyina obi ne bam na saa doye no ye wonu wagi yo say ye wa ofie nkonwa wasi kwara kwawo eye kwara kwawo na mutua hema sorry wo sorry gidi echeri asetena bi edu obreduane eye obi odi sara amade onyankopɔ so odi sara amade ama ne dɔfo edi ma wona ewo wonnem ekodei wa memua uba Psalm 128 abeka sema kyerɛ 128 verse 1 enhyira no obiara osoro Awurade enhyira no obi osoro Awurade na ofa na kwanso na ofa na kwanso na obedi won sanu adwuma ubedi won sanu adwuma enhyira ne na ebesi wiye tuanamo no na mmere mu mawo amen uwia no ba Psalm 121 verse 1 121 verse 1 mema meniso anadwi mema meniso anopai mema meniso awiei mema meniso mema meniso anadwi mema meniso mema meniso ma kyerɛ mi pɔ no ene pejwani kyerɛ sɛ ai na minim na mi fos ma ho dene na mi fos sɛ wias na na di na dana sɛ na there is a creator hina mi mu afiri baba mi mu afiri Awurade tie Apostle Okwajiman mi hunu sɛ mi mu afiri Awurade ɔsoro ni asase yɔfoɔ no una ɔsoro ni asase yɔfoɔ ɔnɔri ma mi nan nwatiri na ma mi nan nwatiri yɔhwɛ yɛ ontonko na ɔnna Oba de nhyira. Amen. Onhwe so. Amen. Asimi aba wi. Yes. Emfa odom ne ngosra bi medom. Amen. No mmoa. Amen. Nensi wi. Amen. Adom nti. Amen. Amen. Bye bye. Ale ba mu gobe.